Kechqurun 2-3 erkek bir zayıp ayıldı aralap gelip sultandın eşiginin aldına düşüştü. Zayıp sultandın kudagıyı erkekler anın joldoş eken. Tomoğu çıkan aksak baytalga toy nasibin жүктөp, kunan torpoktu baytaldın kuyruğuna çirkep, jıgaç düşürüp gelişiptir. Jıgaç düşürü berer kalının berdik, emi gelinibizdi algany geldik degen nark. Ata ene ağa tuğandar toyun toylotup, kız oyunun oynotup kalıngı bütken kızdı kolundan gelgenince narıktı uzatууга mildettü. Bir sebepten kudadan göngülü kalsa ne korşumça kalın algısı gelse kız atası aksımdanıp aç közdönüp jupunu gelgen kudaga kızın berbey mal katmayı da var. Bul jolu sultan özü kudalaşkan kudası ölüp gedeylenip jesir kalgan kudagıydın ötele jupunu gelişine ızalandı. Salt boyunca ızat saktap Tigil dalda da atынан düşüp jengelerdin gelişin kütüp kalgan güyövala mama nazarga gelinderin jöbermek turgay aksak baytaldın jügün düşürtpöy sultan "Oy sarbagıştar, bul emneňer? Meni şıldyň etip gelgeniňerbi? Uşu türüňer menen sultandın kızın algany jıgaç düşürüp baratabız dep borukçu Tınım Seyittin ayıldaryn aralap uyalbay kandyp geldiňer" dep oğluktu. "Kayra attan kıla, kayt kıla." "Oy aylanayın sultan kuda. Jesir kudagayıngdın jetim güyo balaňdyň golundan gelgeni uşu. Ak batalaşkan kudaňy zaman bolsa, oydoguňuzday bolmok. Emi jetim jesirde ayaňyz paýgambar barına ırazı dep erkeklerden biri baytaldın jügün düşürüp jüberdi. Sultan açuulagandan açuulandy. "Oy degele kız berbeymi silerge? Dogurunbay attan kıla. Uşundaýňardan gayran bal wagty öldürüp kırşıbır gaýdalgan ekensiňer go. Kuwaty ulu." Gök torpok sustunun tigil özündögi özünçö gaýyl oturgan gökötöýgö batele gabar jetdi. Jesir kudagayı gelinin algany jıgaç düşürüp gelipdir. Sultan ake kudagayyn üýge girgizbey gayra guwalap atat. "Eşigin basa olturup aldy, gökötöý aba" dep şaşkalaktap aýtdy çolok kuyruk gök bıştyga minip gelgen jelki sary bala. Kabardy ugar zamat gökötöý orundan gozgoldy. "Şebegeňdiň gana uçun al julukçuga baraýynçy." Gökçolok bıştıны minip balany uçkaştırıp gelatsa, gömüsköde sunun boyunda jalgız turgan güyo bala mama nazar gökötöýdü görüp uyalgansydy. Gökötöý aga ak tilek aýtdy. "İşiň oň bolsun jetim. Sen da özörgöňdün tütünün bulatasyň, el gatary bolasyň" dep narky ayılga garay getdi. Tüsürüp üýüne jölöne oturgan agasy sultanga gökötöý göňül burbagansıdy. Şagysynyp tomsorup oturgan kudagyga uçuraşdy gökötöý. "Toyuň toyga ulansyn kudagym. Sultan awamnyň kızı karadaly gezi. Geçiktirbe gelinde algany gelgeniňiz sonun gep boldy kudagym." Sultan moyun burap inisin zekidi. "Oy jindi çoşka. Sen meniň kızıma bilik etip kimge berem deýsiň ya?" Gökötöý gülgönsidi. "Ak batalaşkan öz kudaňa sultan awa." "Oy kudam jok menin. Ilgeri bir kuda bolup koyupmun bu ölerman kuwaty uluga. Belaga kaldym." "Bada jokmunda, oşo kudalaşkan kudaňdyň baýbişesi kudagyň, güýe balan gelişdi." Açuga azgyrylgan sultan inisi gökötöýge hatyryldy. "Uşu balany başlagan sen bolçuň, it çoçka. Mınaw toy söröýüni artyp alıp bu kudagyňdy alyp get." Agasy sultandy joşuta aýtdy gökötöý. "Yrıstuga juçu gelet, ırısy jokko doçu gelet" depdir. Ak tilek menen öz bilösün algany gelip oturgan kudagyňdy guwalaganyň jarabagan gep. Tiyak buyaktaga ayıl apanın ulu güçülörü gelişsin. Karı jaş toy oz tiyişsin. Anan golga düşkön kudagyňdy goldan çygarbay andan alçyny alıp kızıňyzdy berersiz. Balasynın toyu düşüp jatkanda kişige içip ele dep gökötöý orundan turdu da tiyak buyaka ün berdi. "O ulu güçülör gelgile, toydan oz tiygile. O elpek jeňeleri gaýdasyňar. Tigi suw boyunda kalgan güýe balaňardy zarykdyrбай ata saltyn syйлap başlap gelgile." Jağ eti karışkan sultan ün çygarbay oturup kaldı. Gelgender toy oz tiyişdi. "Göşe gösüge görsün, eki bala tilegine jetişsin" dep garyalar bata aytıp taraşkan soň sultan uyatynan bir golsun soyup kudagyň gonoktady. "Böýde jata berbegile, kalyňdy toluk bereleksiňer. 5 kara alıp geliniňdi alyp get" dep gökötöý getkenden giyin sultan kudagyň jer garatdy. "Attan kıla" dep beçaralardy şaştyrdy. Özünçe goluktusy menen baş goşu albasyna gözü jetken soň mama nazar
Gökötöйgө kelip uylap jüberdi. Kayın adam dağı 5 kara saldı. Ansıl kız berbeyim dep kuvalap atat. Hayla babalam. Al şibegengdi gana uçun julukçu özünün malından ajıra basa boldu. Amalını özüm tabam, korkpa. Koluktun janında toypыңda oynap jüre ber. Al julukçu silerde eşdeme. Jürçü özüm barayınçı ga. Sultan sırt salıp beçara kudagayı manayı pas. Öňünden azyp oturganda Gökötöy eşikten gire berip aýtdy. O Sultanbay, jetimdin göz jaşı teňirden ogu deyt. Mına o jesir kudagayыңdy jer garatpay. Jetim güýe balaňdy sıktatpay öz bilösüň goluna sal. Açuulu Sultan Gökötöйgө tüsüýürdi. Baya gün ele toyun düşürбөй joluna salarda. Goldan çıgarbay alçunu alabız dep, meni aldap elge toy jedirgen sensiň. 5 kara alıp gelmeýinçe kızımdy berbeymin. Hey Sultan aga, aldu gezinde özüň kuda bolgonsuň. Emi jesir menen jetim 5 karany kimden alat? Bulardy gynaganyňdy goý. Sultan gep jebedi. Bulardy men jardy kıldymby? Kişinin aksar başlı Şamendin Bayteriginin ulu balbakты öldürüştü bu mitayım kuvat ulu. Özleri oşo kılmış üçün kırşıbırga aydaldı, tentireşti. Emi buları jetim jestirligin maga mildet kılışağı. Gökötöy ünün götörö saldı. Andi bulardın açısına tibe Sultanbay. Balbakты ulakça bakırdı muğuldagan kuvat ulu netken aç göz elengdep seni töşöňe dumbalap tumçukturup salıp kızыңды alıp ketpeybi. Aç gözlüktün artı jaman oşonday. Jalan gekilik çil bödöne gırgoldan elge alman salıp alamın dep aç gözlüğüne muzdalgan balbağыңды kişinin aksar başlı dep koyasun. Al aksar başlı ıyık bolsa. Kişi golda muzdalba ele jürge çıgıp anan mekege barıp vacip olup Kudaydan süýgen kişisiz eken dedirbeybi. Hey, sen Kapkaydaga jok kepti aytıp gıjırımdy keltirbey get jüýüňe. Kapkaydaga kepti senin gaty başdyň aýtdyryp jatpaýby. Uşu gaty başdyň gaýgysyn tartbasyn dep. Men saga bir tuğandyktan bor orutup jatamyn. Maga senin boruň orbaýla goýsunçy. Öz kızımdy kimge kanday uzatardy, özüm bilemin. Getçi demin üýüňe. Geçse gete berer, üýüm bar, dep Gökötöy gülgönsüdi. Seni geýiş tartyp galaby dep aýap jatamyn, dep güldü. Hoy çoçka, men geýiş tartkyda emne etdim ele? Kaljyrabay joluňa tüşdeýmin. Gökötöy tek güldü. Tüssem jolum dangır, öz baldaryňdan uwal soğunan gorkpay emededen ganyn sygyp alam deýsiň. Giýen bul baýkuşlardy tentitip jüberesiň go. Koy agatay, ançely aç gözdenbe tilim dal. Özüňde gynalbay bu beçerlerde da gynabay aman eseňde biröňüň bilösüň goluna sal. Özüň aýtganday men üýüme geteýin, ekinçi gaýrylyp gelbegende bolaýyn dep Gökötöy attanyp ketdi. Aradan 2-3 ötkenden keyin Mamanazar Gökötöýgө dagы ýylap geldi. Kököwa, atam bizdi getkile dep goýalap jatat, sizge edem jiberdi. Gökötöy ne açulangany, ne eregişkeni, ne agasy Sultanга boluşup, Kudagydy guwalary ne Kudagyna boluşary bilinbey, jagı tüktüýe düşdü. Anan geskin aýtdy. Mamanazar balam, sen gam sanabay uşul üýde jata ber. Al şibegendin uçun gana julukçu menen bul jolu özüm daanalap süýleşeýinçi dep attanyp agasynykyna geldi. Beçara Kudagydyň öňe ger sary bolup, janyndagy joldaşlarynyň aýlasy gurup oturuşupdyr. Agasy Sultan jılkysyn jow çapkansyp kawagyna garjap, bayagydan 5 beter tüsüýret, abdan açuulu. Eşikden etek jeňi bölbüröй girgen Gökötöy hiç kimge göňül burbaý, Sultandyň zaýbyna buyurdu. Jege, koy gymyzyňdan. Gaýnesiniň sırryn bilgen jeňesi hem emne baleket bolup geter eken degensip, sesteýe galyp erdendi gyrma ayakka gymyz goýup gaýnesine sundy. Gökötöy 2 ayak gymyzdy uda jutup boş ayakta gaýrasyndy. Tağı goý jeňe. Gökötöy 3-nji ayakta gymyzdy şypkay jutup jatkanda Sultan Gökötöýdy görgüsi gelbey zaýbyny şaşkalaktatdy. Meni er tokumdy alyp çykçy sırtga. Gökötöy agasyna tüktö garady. Sırt mırtıňdy goýa tur, geňeş bar aksakal. He, daganda geňeşiňdi tap jetip geldiň. Kudaýga toba, tigi ölermandar menen uşul ittin darty öttü. Tün tüşümden, gün öňümden getpey, kızыңdy beresiň degen da zombuluk bolady eken. Oltur bay, oltur jügüňdin burçuna dep Gökötöy agasyn dym oturguzdy. Anan jeňesine dagı buyurdu. Koýgunyň jeňe gymyzdan. Baýdyn açuu sele gelip galypdyr, gymyzy da güçlü çygypdyr, içeliçi. Hoy it, menin açuum netkende gelbeyt.
Bir tomayaka kızыңды ber dep seni köttü koya. Jetim jesirge janın açı çal bolsa, öz kızыңды berip sen kudagı güyo etip albaysınbı? Gökötöy biraz joşup aytdı. Ul üylönse urmat, kızdı güyoga bermek kızmat. Monun jaman aldında ılakapçılığın göröy jurt. Hay, men ele jamanın buloyun. Jakşыбыз sen dalayla jakşı jamandı baştan ötkürdün. Jokçuluk tele başından öttele. Men seni Sultan Bay dep erkeletkenim menen sen tigi sanjılkılı sarbay emessin. Şibegenin uçun tiktep, taramıştı tiştep çiğratıp, ötüktün julugun göktөгөн ötükçüsün. Oşol kesüңdün artынан azdın mal güttün. Oşo malın seni aç kaltırbayt. Peylingdi geň salçı. Ak batalaşkan jerine boyga jetken kızыңды gülü uzatçı. Baldarыңdın vaktısı açılsın. Jok gülü uzatpasaң, dep Gökötöy gımızdı şıpka jutup jüberdi da ayakты gayrasındı. Kuy jenge gımızыңdan. Bir oz gep aytıp koy öyle, bir ayaktan gımız turabay çıkçı oy uydan çıkçı, Kudayga toba. Hey Sultan, emi menden gımızыңды da ayaysın bu Kuday. Bir tuğandan gımızını ayagan gündü akır zaman de jürt. Kımızdı içkenge kızdı suraganga beret jurtun arka. Sen bunu da benim makalım debe. Bir kızımdan kalın jebe geletkan men senden ok attımın go. Kızың bargan jerinde güyösekö jan saktassınbı? Je sen kız güyöңdü uşul uyuңdön ele tamak içpes, kiyim giybes ak berişte etip uzatasınbı? Kapıray balasının varar jerin kuuratıp oturgandı jakşı joruk dep kim aytalat iya? Gökötöydün güydürgü kebine Sultandın janı çıga jazdadı. Hay uşunu astagfirullah dep kolomtodogu çiçalanı ala koyup titreң dep toktodu. Eltiden beri juk burçunda oturgan kız ыйлап jüberdi. Gökötöy al garındaşına aldırtadan gözümdap jişana etdi. Hıylaba sadagası. Sen öz golun menen narkты atkazam degendi sezdirbedi. Anan golundagı ayaktı jengesine sundu. Koyçu jenge gımızdan. Kaynesinin kolundan ayaktı alıp sabaga karay baskan enegeydi. Kızı da kurusunçu. Öýde garaşpagan eki bir tuğanın jolaştırmak boldugo dep jaşын sıgıp koyup jatty. He jengesi, kız ırыс. Jolaşkan eki eldi el etken kız. Kolomtoda ot öşkön su kuydu jılıtıp üy etken kız. Tizesine uul kız oynatıp tukum ulagan kız. Alıstan sagınışıp görüşkönde aga tuğan ata-eneni sıylagan kız. Kız Umayene. Oşo Umayeneni malga narktap satıp aç közdöngön atada gaysı kasiyet bar eken. Kızdı üyümdögü meymanım dep boyga jetkende al meymanday öz eline uzatu. Bayırkıdan berki ata babadan geletkan biyik nark. Mına şibegeňdi gana uçun julukçu menin agam Sultan öz kızынан demep kalın jezemeken dep julukçuluğun garmatkanda kimdin namısın tögüp jatat. Ova uşunday aç göz atanın kızının baktısı açılsınçı. Atanın özü kurusunçu. Silerge mal ele gerek bolsa, oşo 5 karany menin malımdan algılaдағы. Bugünden kalbay baykuştardın başım koşoluç. Sultan titreң dedi kumsaňdap. Hoy, sen sarı bakış üçün kalın tölögüde kimisine korkok bilirsin ya? Kubatuluğa dedi Gökötöy. Kubatuluğa korkok bilişmin. Erteň jetim akısın dolaganda. Senin janağı çoğurların agada ötölgö bol albayt. Kubatulu menin jılkımda alat. Men oşo Kubatuludan korkomun. Sen Kudaydan da korkpoy jatpaysınbı? Sultandın janı çıkıp kete jazdady kaltırap titirep. Hoy jurt, bu lit çoçko meni Kudaydan da korkpoysun degeni güýgüzdi go janymdy. Çanın güýse Kudaydan korkpoyt beleň. Ah batalaşkan Kudaňdy çanat beleň dedi Gökötöy tek. Sultan uzasına çıdabay Gökötöýgö julundu. Gökötöy güldü. Bek karmagıl aylanayın araçaçılar. Ady betdi nemele goluňardan boşansa menin başımda tırs julup alat. Kelejeňe kımızdan koy. Kımızın içip kızın atkazyp jübereýinçi. Andan keyin meni bışırıp jesin dep jerdegi ayakты alıp jengesini şaştırdı. Melt kalt koyçu jenge. Je sawasynyň buluňun büktöy garmap göröngösünden öýde jutup jübersen be. Berbe bu it kımızga mas bolup alıp kapkaýdagyny aýdyp jatpaýby berbe. He jok Sultanbay. Men kımızga mas bolupçu belem. Beregi teň tuşuna jete albay eki kolu jipsiz baylanyp muň jutkan beçara garymdaşyň göz ýaşyna mas bolup atpaýmby? Açuga jengdirgen Sultandın janı çıga jazdady judunup. Haylanayın el jurt uktuňar go. Men öz kızımdın eki kolun jipsiz baylagan zulum ekemin da. Bu Kudaýym momun borker tura. Koya bergileç. Oşu kuldu jara tartıp salaýyn.
Gökötöy tek güldü. Koy kımızdı Jeňeke. Jara tartılgança gerezindi içip alayın. Sultan Batırdın çiçalası başıma bir soguldu. Ağalık üçün geçirdim. Emi ekinci sogulganda karındaşımdın göz yaşı üçün geçiremin. Anan agatayımdın açusu tarkayt. Karındaşыңды özüň bilgende uzat dep bar bilikti maga ötköröt. Aga ininin arnaması birdeçi. Aga bolboy gereli geçke julkuna verse, jamanның koyu da ölet, özü da ölet degende, agatayga men da kiçine ere geçip koyonçu. Kımızın şıpka içeyinçi. Kızın jetelep alıp barıp özüýümden narkın jolda atkarıp jübereyinçi. Oşondan keyin it bolsa sultan meni kabalsın. Er bolsa çabalsın meni. Koy Jeňeke kımızdan. Hey uktuňar jurt. Bu it meni mal başıma eğilbayın deyip dura. Sultan Gökötöýdü çapkany, kıçkaçtı ala koygonda üýdegiler any garmap kalıştı. Sultan araçaçılarga boy berbey julkunup jüret. Bu meni tanybay kalgan tura. Tanıtayın özümdü dep Gökötöýdü göçkö jazat etdi. Bu meni tanybay kalgan tura. Gökötöy gamırabay güldü. Seni tanıymın. Bayağı ele şübegeňdiň gana üçün sultan ötükçüsüň. Bayağı ele tikken ötüňe gep çıkap, goňuldagy momolo çyçkança tişi hırsa aytıp taramışty tişdep sıdırgan julukçusuň. Bayağı ele mampaya baskan jarbagan sultansyň. Je sultan dep koysa, tiyaktagy bedösün çuratıp beyişke garay jarışa çapkan bütkül Hazreti Assalamdın sultanymyn dep jüresüňgü? Je bol jaktagy Zarpek sultanmyn deýsiňgo? Sen gadym kele jamakçy sultansyň. Jurt bilegen hakim sultan emessiň. Jesir kudagaýyňdan demep kalyň jesem degen zykym sultansyň. Kızыңdy teňtiş güýesine berbegende törüňde gartasyňby? Ja ak periştede jaýnaga meniň garyndaşymdy. Malga gyzygyp sasyk baýga tokolduka bergin gelebi? Sultanbay degen sayın sultan sınat tura bu julukçu. Ulam demep kalyň alyp oturup beçaralарды jardy da etdiň go. Kalyňga algan maldyn baryny aýdap, bu baýkuşlardyň aldyna sal. Bayatadan göz jaşı syzylyp uylap jük burçunda oturgan kız sızdagandan sırtka çıkıp ketdi. Oyumdu garyndaşym tuyunsun dep Gökötöy mınday dedi. Sen sultan kızdın atası bolsoň, men Gökötöy al kızdın agasymyn. Sagan mal ele gerek bolsa al çugalyňdy menden al. Karındaşymdy teňtiş güýesine özüm uzatamyn. Gökötöy da üýden çykdy. Ыйлап turgan garyndaşyna gelip, jür aýlanaýyn. Teňir goşgan teňe özüm uzatamyn dep Gökötöy garyndaşyn öz atyna mingizdi. Özü aga uçkaşıp üýün gözдөй alıp ketdi. Hoy jurt, tege jindi ganda diýa, tal tüşde meniň kızymdy ala gaçaby dep sultan bakandy ala koyup mamadagy atka minerinde turgandar any garmap kalışdy. Siz barbaýla goýuňuz, biz baraly deşip, aýyldaşlardyň bireke Gökötöýdün artynan çabyşdy. Gökötöy garyndaşyny üýüne düşürdi. Özü uuldaryna jaýytdagy jylgysyn jelege garay aýdatdy da 5 subaýdy garmatdy. Tigil artdan gelgenderge subaylarda goştotup, sultan alıp barıp bergile. Atası maldan ölse muna alar galyňy. Bu jylkyda meniň doğum jok. Üýdegi kızda sultanyň dostu jok. 5 mal alıp kızımdy beremin degenin jalpyňar eşitdiňer. Uşundan keyin birdeme dep gelçi bolsa, al julukçuňardy menden görür sıry ali aldy da jönögüle. Sultanyňar meniň işime bögöt turganyň goýsun. Men kız uzatyp jatkan kişimin. Kudalarda syýlap, kız güýöni бүгүндөн kalbay el jerine jetkizip gaýtamyn. Gelgenderdi gaýra jönötüp koyup Gökötöy tıyaq biyaka uğuza bakıldady. Kuda gıymenişet. O moktu aygır attarga gümüş jügön takkıla. Kuşbaş eğer tokubula. Erte attanırsın tezdegile. Tiyaqta özüýünün janında turup inisi Gökötöýdün iştep jatkan oyundağına düşüngön sultandın aylası kurudu. Tek jayına koysa emi gaýra tartpay kalgan gayran Gökötöy garyndaşyny özü uzatary bışık. Anda kız atası sultanga atu uyatka kalat. 5 mal versin degen şıldosu tügöndü. Kudadan al çugalyňdy öz inisinden alıp eş narkta bolbogon görünüş. İş uşul jayında kalganda jeke kız atası sultan emes, büt aga tugan büt tınım seyit urusu gepke kalary. Şıldyň bolary anyk, aga Gökötöy hiç gam jebeyt. Sebebi Gökötöy, al el gudulu, akılmany. Özgö da jatkada kalys töp sözün açık aytgan akılman kuru namyska güýbeyt. Al anday kuru namysty jekdeyt, any çetke gagat. Aga adamgerçilikden biýik narky gymbat. Bul jerde oşol narkty buzgan öz agasy sultandy. Gökötöy emi eç ayabay kaldy. Aga gözü jetken sultan tek kuru namysyndan oğlukany menen
Gökötöydün ayılынан gözün albay, inisinin tıyakta iştep jatkan tuura işine arga tabalbay aylası kurdu. "Hoy aylanayın el jurt, tigi jindini eptep toktotkula" dep turgandarga jalbardı sultan. "Emi Gökötöýde garardy sultan. Al bizdi togotpoýt, barsak boktop guwalayt" deşdi ayıldaşlar. Sultandın aylası kurup turgan gezele. Gümüş er tokum tokulgan kara kızıl aygırga mingen bala çağıp geldi. Al Gökötöy üýretkenдөй sultandın zayıbına gayrıldı. "Jenge, Kudagydyn er tokumun bersin" dedi Gökötöy awam. "Kudalardy uzatkany jatışat." "Hoy bala, aldagy aygyrdy kim mingeni jatat" dep sultandın şaştysy getdi. "Kim minerin bilbeymin, Gökötöy awam uşu öz aygyryn tokuttu" dedi bala. "Hoy bala, tegi kança at tokuldu, kimder kayda barışat eken" dep surady sultan. Özü balaga jakynday bastı. Bala sultandan oğlaktay nары bastırdı. "Hoy toktoç, sen meni emne kılmak elem?" Sultan aldap karmap albasın, "Oboç oturup yerdi alıp gel" degen Göküm. "Jenge yerdi beriňizçi" dedi bala oboçodan. "Tegi kança at tokuldu?" "5-6 at. Bar ele kudagy minçüde taza tokulgalu" dep bala oboçoda turat. Aylası kurugan sultan ızalandı. "Karaç, jindinin jumşagan balası da bışık." "Aşyksaň gete ber" dedi sultandın zayıbı balaga. "Özüm alıp baramyn" dep erdi taňyp jonuna arkalap jönöp baratdy. Sultan zayıbının artынан uçuktu. "Hoy, tegi jindi çoçkoga ayt. Men açımdy koydum, bugün atkarbady. Oşo jindi köňele bilgileç. Muna men koydumçu" dep sultan gırnan jata getdi. Er götörüp jö gelgen jengesi Gökötöýgö jal garady. "Aldyňa geteýin ul, agaňa köňele bilgile" dedi. "Emi sen de açuňdy goýçu. Karındaşyňdan şagysynbasyn, öz eline guwanyp attansynçy." "Sultan açusun goýsa men de goýamyn jenge. Anyny aýtkany çyn bolsa, semiz taýyn soýsun, örgö üýge geçinde kız oyun oynasın. Erteň özüň başlap kız gıňşylat. Kadimki ata salty menen kızdy uzataly. Üýge gaýtyňyzda meniň oýumdy sultanга aýtyňyz." Jenge kızı menen yüz görüşüp tezele gayra tartty. Aradan ança mezgil ötpöy tokulgan atlarga Gökötöy kudalardy, Kudagydy, kız güýöni atkardy. Özü jalangan jaldy toruga mendi. Koluna gawygy menen gatkan bakandy aldy. Kada kütüp göçkön göçtöy bolup, berki gaşatdy boyloy geter joldun oňunda baratışdy. Any görgende sultandyn aýly dürböşdü. Atdusy atçan, jösü jö Kökötöýlerden tuura jagyndan çygyşdy. Kudagyna Gökötöy "Siler jaýrak bastyrgıla" dep koyup özü çoň jal toruny oýdoloktatdy. Aldyna tuura öňürgen tündük bakandy goroktatdy. Bek unçukdy. "Hey tartkıla gaýra. Men degen malym çykyp janym güýgen kişimin. Jany güýgen kişi jaraly ugaman. Aldyma gelgeniňde aýabaýmyn. Beker baş jarılar, er ölet, tartkıla gaýra." Aýlasy kurgan sultan inisine jakyn joloy albay, oboçodan gaňyrygy tütedi. "Hoy Gökötöy, dege emne kıl deýsiň? Aýtçy. Sen ele oýuňdagyny işteýin. Agaňmyň-go, meni bugu sarbaşga şermende kılasyňby?" "Hoy sultan, oşondoýby? Emi sen maga aga bolup galdyňby? Men it çoçko emes bilem. Jindi kul emes bilem. It çoçko jindi kuldun aýtkanyny işteýin degeniň çyn bolsa, oşol jerde turup tiliňdi murduňa jetkirçi göreýin." Erteden beri sumsaýgan kişiler jymyşdy. "Ho, asyl Göküm" deşip Gökötöýdi maktagandar da bar. "Bul öýüzdegi sultanyň tili murduna jetkeniň gantyp göresiz Gökö" dep gülgendir de bar. Anda Gökötöy çoň jal toruny oýdoloktatyp goýup, "Görünçi jakşy iş görör gözge jeti gırdyn arjagyndan görünet. Sultanyň ardyn tili murduna jetpesi maga malym. Aýtkany ak oýu bolsa, anda anyň tilin Kudaýyň murduna jetkizeri de anyk." Sultan: "Hoy, hoýum ak, emi dele oşo garyndaşyňdy kanday uzatamyn deseň özüň bilçi, bay bolgur, özüň bilçi." "Özüm bilsem, adyr jylkyňdan semiz taý garmatyp toy joluna muzdat. Anan gök jerge kız oyunu ötküдөй ak ordo tiktir. Tiyak biyakta ayıldardyň kız ulandaryn, asem gütkön gelinderin kız oyuna çakırt. Taň atkyçakty ırçı baldardyň owony tınbasyn. Gelin kızlar ırçı ulandar menen jar görüşkönde aýdalylary guwansyn. Kuda orduna gelgen kişige uça tartılsın. Kudagyň törde oldursun. Bale, kız uzatsa sultan ötükçüde uzatsın kızın dep tarassın gelgenler." Sultan tıyaktan uvadasın berip jatty. "Oy Gökötöy, aýtkanyňday bolat, bay bolgur, aýtkanyňday bolat. Aýylga burulgula." Kızdy uzatarda kızdın enesi, çoň jeňeleri, eje siňdileri synat menen
kızıgın ışılatıp, koşgon koşaktoru senin juluk görmögön eski taramışыңдай tüyün bolboy nuskaluu, muңduu, göңүldүү, uğumduu bolsun. Bolat. Bari sen aytkanday bolat. Ayılga burulgulaç. Ha, kim bilet. Ayılga burulup alıp bayağı it adatыңды karmatıp. Emi on kara ber desең bular kantet. Berki kaşattagı sultandın çıypıyı çıktı. Oy baleketingdi alayın Gökötöy. Bir tuğan ağaңмын go. Kantip kalpaytayın. Sen üçün bolbosa da öz ar namusum üçün aytkandarыңды işteyin. Gökötöy yerde çalkalay kalıp aytты. Ha, gebiңdin çınını emi ayttың sultan. Menin hareketimde oşo bir tuğanım senin ar namusуң üçün bolçu. Gökötöy tigilerdi çakırdı. O kudalar gayrat artkıla. Sultan kudaňar nak kudalık nark menen uzatamın dep ağı adasın berdi. Uşundan keyin sultan ötükçü kızın Kökötöy aytkan nark menen uzatты. Aytta bolur, ayttın ertesi de bolur degen lakap emineden kaldı degende anın jönü mınday. Bir жылda 12 ay, al 12 ayda 3 jolu ayt. Algaçkısı Noruzdama, жаңы жылды belgilөө erте жазda oytu ala çalbırtap gün jılıp kalgan bar da ötöt. Kalendardık jıl esebinde al gün 21 mart. Mында tütün sayın mal soyulbayt, buğday tüktölöt, köjö kaynatılat, ağa ataylap saktalgan sür salınat, süzme ezmesi çıktalat. Жаңы жылda egen mol, mal semiz, saan süttü, kalk tok bolsun degen jышана tamagı göjö jagımdуу da topuktуу da. Tazalyk, aktyk, bereke jышанасы kişilerdi ınandırat. Eski жылдын ildeti geçsin, жаңы жылda jamandyk bolbosun degen ırımı ar bir üydö jakşı is çıgaruuçu otun jagılat. Kişiler üydü özdörün başırap jangan arça menen alastayt. Uşu Oruzdamada kardı aşka toybogon topor da üydön üydü gıdırıp ayttap жүрüp göjөгө lыкыя toyot. Sep kiyimin sandыкta saktap kiyinген gelin kızlar aylar alap gılaktay basat. Bul ayt sayın bolçu görünüş. Oşensi da kıştay çeğinde jatkansып emi jıl başı jılуулukta gılaktay basуу biyik asem jırgal göңүl östürü. Ayırmaç tokup tay kunanga nebere baldары mingizip janında erçitken garıyalar toptoy bastırışat. Atayı tap mingen jigit attары eğiliget. Artıkça kıştay ıpçadan çıkpaz kız gelinler menen ot karşında oynogon testiyerlerge anan gardı tamaka toybogon koyçu kolongdurgo Oruzdama köp köksötkön berekелүү da kızıktуу da ayt. Oruzdamadan keyin Oruzu ayt. Kurman ayt көбүнчө жер суу кулпуруп турган жылуучулукта болот. Көбүнчө деген кептин мааниси мындайча. Орозо ар бир 3 жылда bir айга оошуп, ар бир 33 жылда 1 жылды ооштурат. Орозо айттан кийин ар бир 2 ай 11-нчи күнү келүүчү курман айт оошот. Кыш айларында айт сөйлөтү аязга жеңдирет. Айт күндөрү кар жаап не борон чапкын борушолуп турса, айттың кандай өткөн эсте калбайт дечи. Айт майрамынын гүлдөп көркү чыгычу мезгил жаз айлары. Гүлүк тапталат, кайындуу кыздарга күйөөлөрү кайындап келишет. Айрыкча курман айтта кайындуу күйөө кайнына келүү, атайы тигилген өргө үйлөрдө кечкесин кыз оюнун өтүү. Ырчууландар жаак жанып, обон куул туурдап өзүнө токмок салган кыздар менен жар көрүшү. Асемдүү шайыр келиндер кыз оюнду башкарып, бийик каада сактоо. Ошол эле жеңелердин бири эртеси айт күнү кайын сиңдисин гүлүккө мингизип коштоп чыгуу. Казганактай жыйылган калк алдында күйөө бала колуктусун кубалоо. Бул калктын көңүлүн көтөргөн сонун көрүнүш. Колуктуу кыз менен күйөө жигиттин улуу кичүү алдында сындан өткөнү. Колуктуу ургачы атанган асыл затын ар намысын алдырбас үчүн өзүн кошто чыккан жеңенин деми менен чылбыр тизгинге гүлүктү такымга басып сызгырылта жөнөгөндө өзүн кошто чыккан жолдошунан чылбырын алган күйөө жигит эр намысын кетирбеймин дегендей куушурула жөнөшү тургандардын дене боюн чымыратат. Бүт агалечекчендер кыз намысын талашкандай айланайын умайыны колду десе, төбөтейчендер эрнемсишип эркексинишет. О, куушурул жигит, куушурул. Бирок канча куушурулса да,
Көп учурda алтын туу тиги бака башты ургачыга жетпей калганда тебетейчендердин демдери сууй түшөт. Бирин серин гана атка чабалбагандары болбосо, колуктуулар күйөөдөн чыйрак ат кулагында ойночудай көңүлдүү баратканда, анын кундуз тебетейиндеги үкүсү көз учунда үлбүрөйт, дирилдейт. Бул эзелкиден эрде өскөн шайдооттуктун күбөсү карыялардын көздөрүнө жаш кетирет, уландарды дели өрүтөт, энелерди чыйралтат, кубантат, жеңелердин ар намысын колуна берет. Эске алар нерсе, көрүнгөн жигит туш келген кызды не келинди кубалуу салтта жок, андай бейбаштык эч убакта болбойт. Айтор башка убакта от кашынан чыкпас ак кулактардын көңүлүн өстүрчү ушу айт майрамдарын улуу кичүү көксөп күтөт. Айт майрамында көңүл ачпаган киши аз. Не үйүнөн сөөк чыккан, не катуу ооруп жаткан кишиси бар, не таптакыр колунда жок томолой жетим жесир, не колу аягы шал шордуга айт жок. Башка чоң кичине таңдан кечке айт кызыгына батат. Мындагы бир айырма, кыз келин зайып башка жактан келишкен перизаттардан бетер кызыл тазыл болушуп айылдан айылга кылактай басат. Көргөндө көз жоосун алат. Бойго жеткен кыздар кундуз тебетейчен, кыпча бел кемселчен, кош этек узун көйнөкчөн кулак жойгон күмүш иймек, акырек толо шуру мончок тагынгандар колунда бар оокаттуу аталардын кыздары. Кедейректери алардан жөнөкөй, абдан эле кедейдин кыздары андан жупуну. Бирок ал жупунулук бүгүн айт сыйнатында өскөн жашты анча муң айтпайт. Келиндер андан шан шөкөттүү, асемдүү, татына кайыр болгон ак элечектери аппак чечек аткандай. Күмүш чолпулар май сооруга төгүлүп, жээгине кундуз бастырылган саймалы сонун белдемчилери белди кынап, этек жең жайылуу кылак-кылак, булак-булак этип, төрдүн жашыл ыраңында ак, кызыл, көк байчечекейлердин сылайт, аймалайт. Айыл арасындагы жолсуз көк майсаң сонун төрлөрүндө кыз келиндер булактай басат. Жайлоонун жашыл көркүнө узун этек, кош этек, жашыл шайы, ак жибектер өбүшө калат. Ат ойноткон бозуландар ошентип асемди буластай келатышкан кыз келиндер тобуна жете келишет. Шың күлкү, элпек тийишүү, жумшак учурашуу. Жигиттин кербез мүнөзүн келиндин асыл кеч кеби кесет. Кыздын уян карашын уландын оттуу тиктеши арбайт. Аймалаган айдар жеңил жорткон жел аралагандай кыз келиндин көңүлүндө өтө кымбат, өтө сүйкүм сезим калат. Ат ойнотуп ашыга бараткан жигиттин атынын кулагында жалын жанат. Ал жалын жигит көңүлүнө чок салат. Ошо ат үстүндө билек шыманып оодарышка чыккыча, камчы тиштеп улак тартышканча асыл заттын чогуна жылынат. Ушул жаштыкты гүлдөткөн айт күнкү жалооруй тиктешкендеги үлбүрөк демдери кыз уландын өмүр бою эстеринде калат. Кантсе да буурул сакалга рыя бир кездери, ошо өмүр сапарын арытып өбөктөй отурганында, тегенең деп сакал учун ушалашында өз өмүрүндөгү ошол мөлдүр, ошол асыл сезимдүү күлгүн курагы көз алдына келер. Арине келеттечи. Өткөн өмүр качкан куш кайрылып келбейт үндөсө деген накыл кеп ушундан улам айтылды го. Минери жок эркек киндиктүү урук туугандан мингич минет. Айт күнү ат аяш жок. Өз жылкысын кунан тай минген балдарда, айгыр ат минген жигиттерде, бирөөдөн күч минген кембагалдарда күн бою армансыз чапкылайт. Айт күнү ат боруктурган уланга ата да ачууланбайт. Ушу 12 айда бир келген Кудайдын улуу күнүндө ат боругуп, азамат алдырууга тийиш эмес. Улуу кичүү өз тобун бузбай айтты айттай өткөрүү, бийик, сыйнат. Бир жолку курман айтты көкөтөй ошол сыйнат менен өткөргүсү келди. Бирок журт куудулу акылман көкөтөйдүн ал сыйнаты жөн кишилердин сыйнатынан бөтөнчө өтүүгө тийиш. Аны эсил көкөң не бактан ойлой жүргөн. Кайран киши бүгүн чачырап тийген күн нуру менен төшөгүнөн күлө турду. Чалкыган көк жашыл төрлөр, суналган кыржондор, керилген чалкак керүүлөр бүгүн көкөтөйгө укмуштай көзөл болуп көрүндү. Жайыттагы жылкылар курбу ылдый куюлганда, тектирди тепчи субайлары оюн салганда үстүнөн көк буу чыккансыйт. Эртеңки нурга чагылышкан жал куйруктары жаркылдап күмүштөнөт.
Jelden bütken janavar жылkı ayılga karay tögüldü. Gökötöy da özüm minçүү kara kızılın karmatdı. Ayttın algaçkı parızı, erbülü orozosun açpastan tigil gök tektirge jıyılıp namazga çygıluu. Göçmön jurtta kurup algan meşiti jok. Ömürdü jaratılıştın koynunda ötkörgön jurt namazdı, jıyındı, oyun tamaşanı avası ankıgan gök maysaң döbödü. Tektirde göңül östürgön жазыкta biyikte ötköröt. Bugün namaz Solton Sarının gepteşinde çoň ötökte ötmek. Top bolup agılgan kişiler tördön, gerüdön ıldamday jürüştü. Gölmönün meltiregen geçüsünөн geçip ötüp, tıyak biyaktağı toptoşu bastırgan kişilerde eç işi jok gök giyinip özünçele dünküye bastırgan birөө göründü. Sırt giyimine karaganda, dünküyüp zor görünüşü gömüsködön karp kurup çıga gelgen alptay. Jaldı çoň kara kızıl attı tanıgandar gana, "Höy, herege alptın mingeni gökömdün kara kızılına okşayt" deşet. Gökötöy özü go desse biri, "Giyimi bötön" deyt. Ekinçisi tigil jalgız atçanga ankaya karap, "Kim bolsa da jön kişi emes. Bu Kudayımdın ulu gününde balkim bir jaktan gelgen oğluya bolbosun. Ne döbü" deşip, tigi gök giyingen alpka jon tobu jete gelişti. Gelgender salam aytıştyle gök giyingen alp Gökötöy eken. Hamırabay ali kaldı. "Aleyküm assalam bardyňyzdarga. Aytyňyzdar mübarek bolsun." "Ha, aytganyňyz gelsin Gökö. Özüňiziň aytyňyz da mübarek bolsun." "Inşallah, geliňder. Barakelde mırzalar. Baryňar teň at jaratyp minipsiňer. Aldy okuma selde Allah. Bugünkü aytyňar gyzyk ötet eken" dep Gökötöy sakalçylap koydu. Gökötöýdün üstündegi gök tonuna taň galgandar toktun albay suraşdy. "Biz görbegen tondu giyipsiz Gökö. Kızıgıp keletabys." "He, kızık kıla. Al babaňar giýçü gök çopkutuşu." Uzdan uzdu tanda boyma goýnotup göbösüne okşukap kanykeyiniň ertiktirgen gök çopkuttun ülgüsün saktap kelatgan alp giyim uşul. Murda çopkuttu görbegen kişiler aň-taň. Gökötöy tek tamaşalap gelatır dese, üstündögi giygeni çyn gök çopkut öz aytgan. Sunalgan kara kızıl atı galçaktay bassa, çopkutçan Gökötöy özü da oşo baýyrky alpday lokuyat. "Taň galyp keletabys Gökö." "Ha, taň galbaganda taň galasyňar da. Uşu gök çopkuttu giygende çıkanakta yer sırgaka 36'ın güçü berilçi tura. Akılmanı bakay avaňar aldında, alp koşoy avaňar janında almanbet çuwak egiz eri, serek sırgak tegiz eri, oň kanat sol kanat alp bataňar ayköl manas, gıjıldagan Gıtaydy gıyırdan sürüp turganda, gök sülösün börkürgap gök alasındı at minip, ak sülösün börkürgap ak çebiş tulpar at minip, aykay salsa hızlı çu aykayınan jan çıgıp gıjıldagan Gıtaydy gıyırdan sürüp turganda, meyle watsa ok ötküs otko salsa çok ötküs, babaňar giygen tonuşu. Men bul tondu bugünkü ulu günde oşo baýyrkynyň belegi dep giyip çyktım. Görbegen soň taň galaryň ardaşyn. Uşu alp tonunun etegi menen gözüňörde sürtüp koýgulaç dep Gökötöy oň eteginin uçun çorçoýto garmady. Berile bastırıp uşul asıl tondun etegi menen gözüňörde sürtüp koýgula. Atjandar ıhtay gelişip çopkuttun etegi menen gözlerin sürtüştü. Gökötöy yerde tüdüle oturdu. "He baldar, emi bul tondun mağa gaýdan gandaýça gelip kalganda tuyundurayın silerge. Bilgiňer gelip turgandyr. Bale. Mınday nerseni bilip koygan jakşy. Ata daňky menen gyz ötöt degenden bolduby. Men daňkty bay nelöge emes elge ermek bolup жүрgen bir bakıl dele kişi elem. Oşo bakıldygym jaktyby kadimki kan ormondan ulu tölgö meni çoň kızımdy tokoldu kalam dep juuçu saldı. Kızım boyga jetse da tölgö ulgaýgan kişi. İçimden kızımdy aga ıra görbödüm. Ulgaýgan kişige özü de ınabas dep oýlap kızımdyn öz erkine koydum. Kudanyň kudreti. Daňkyn çambadyby, ne kandın gelini bolgusu geldibi, tölgöge kızımdın göğünü düştü. "Ha, meyli taşka sal, talayından gör" degen tura. Kızım öz talayından görsün dedim. Adatta kara kişi jaşta kolgo kalıngdı kızdın ata ennesi kalaganday beret emespi. Tölgö meni çoň kalıng salat dep boljodu deçi. Kalıng jönde eç gep çygarbay gelgen jujusun tim atkazdım. Az günde özüm baramın. Maga güýe bala boluşu tölgö batırga özüm yüzdeşömün dep aýtdyrdım. "Ha, toba.
Har bir kişi oydu özünün içki dünyasına ılayık oylayttıra. Men barganımda Tölge Batırdın sal saktangany baykaldy. Men al kişinin oyun jatka okup görsöm, tizejilitar tokolga kumarlı ele. Kumardın gunu kımbat emespe. Kızı üçün bu gökötöy galyňdy çoň salatgo dep kıypı çıktağandağı sezildi. Men özüme güýüp alyp olup jatkan Tölge Batyrdy kıypı çıktatpaýyn dedim. Kalyňdy çoň salganda atadanky menen gün görgen jaýdak löktün gaýsy malyny alat elem. Bu tektü tukumdun atadan kalgan emne belekteri var dep aldırtan, içmekteti biliktesem, bilgender ormondun çopkut tonu Tölgödö dep aytıp berişdi. Men jim dedim. Anan Tölgöge barganymda açıgyn kes aýtdym. Kana Tölge Batyr, sen gol sunupsyň. Men moýunsundum, birok teň tüşelek, meniň kızymdy balaň alsa tura gelmek. Hemi bolupdyr, sen maga bala bolamyn deseň, men jok deýtpelem, balam bol. Orman öz ataň bolsa men emi gaýnataň bolaýyn. Balanday karamal berdegidey men öz kızımdy buyum oruna görgön kişi emesmin. Men jakşydan güýe bala, Kuda söp güteýin degen tilektegi kişimin. Çoň gudamdyn özü bolsa da aýtarym oşol ele. Batyrdyň çopkut tonun giýitke giýgizginde öz böleňdi goluňa al. Toýun seben başga şan şökötüni öz moýnuma alamyn dedim. Kimdin jorgosyny alyp ber dep aýtar eken dep sag oturgan Tölge kuwanyp ketdi. Anan uşul çopkutty üstüme jap, kızımdy alyp ketken baldar. Oşa algandan sandykta gatylyp jatgan gasiýetli giýimdi kamaý berbesden, uşu bugünkü aýt günü galaýyka bir görsetip goýonçy dep giýip çykkan jönüm uşul. At germede er türmede budugat. Bu er giýim emesmi? Jarık gündü göktüsüni aýmalatgysy geler munundagy. Gözüňörde sürtüp goýgula degenimden jön oşondoy. Baldar, nesini aýtasyňar? Bu gezde atda arıp, erde garıp, er giýimi daga eskirip turgan gez boldu. Bir zamanda uşul er giýimin giýgen alyptar sırnaýda sundurup, kıyırga gelgen düşmandy sürüşjeken. Bu gezde muny giýgenimiz sırtkı jogo göçük takap öz tuganymyzdy jo görüçü bolduk. Gapıray, bu ne degen jaman josun ya? Oşol üçün bu çopkuttun etegine gözüňörde sürtüp goýgulaçy dedim. Gözüňörde sürtüp goýgulaçy gagylaýynlar, sürtüp goýgulaçy. Batyrdyň alypdygy erdik demi, kızdyň muňaýym muňu uşul alyp giýiminiň eteginde jürbesin emi? Eki jakdan gökötöýdi janday bastyrgandar gowraşdy. Mal alganda ne, ölgöni bir gazan et bolçu. Ömrü boğasın jogotpos mülk alıp jakşı kılıpsız gökö. Mülk bolgonda da emine değil sonu mülk. Bu atadan ataga ötüp gelatkan çopkut ton. Baldar dedi gökötöy. Siler monu mülk dep gelatasyňar, mülkdele janagy özüňer aýtgan bir gazan et boluşu mal syýakty kol girinde julup ketüjü nerse. Bu çopkut babadan kalgan çoň belek. Aldı jaktan garasaň ajydardyn sürü var. Arkasından garasaň gabylandyn türü var dep manaçylaryny aýtkanda çoň syr bar munda. Ulamalar aýtgan gabarga garasak, baýyrky babaň giýiçi çopkut tondun gökürügüne uzdar ajydardy türdese. Dalysyna gabylandy türdeçi tura. Syýda jal jerde de çaypala bastyrgan bolup jigit, jaryktyk gököm, kulak eşitmegenderdi bilet dep gowrady. Oşon üçün gökömda dep koydu jelki sary artda kalgan gerdi temenip. Uşul uçurda üstü jaktan kanat sabap gögüçkön uçup etdi. Alganseda aşygyp uyadagy balapanına jem alyp barataby taň. Gökötöy üstüden uçup etken gögüçköndüň kanat tabışyny tyňşagansydy. Anan gebin ulady. Erege uçup etken gögüçkönden iz kalgan jok Anın izi aşyga jem alyp baratgan uyadagy balapany. Al balapany da gelerki uşul malda enesinde kanat sabalap öz uyasyna jem taşıyt deçi. Oşentip jan-janybardyň izi ulana beret tura. Gişi ulunun izi gişi ulunda galat. Gişi önüge tösöt. Asta-asta özgörüp oturat. Aga dalil bu babadan balaga ötüp gelatkan çopkut ton. Görbeýsiňerbi? Aldı artyna arslan menen gabylandyň elesin saktap jogo erdi sürdü görsetse. Giyin erdikten aldışı anası joyluwan oruna çopkuttun etek jengine Kur'andın ayatı жазылганы. Mınavu oyu çiyu жазmalar ayat. Muну bizge musulmançılık uyretdi. Gökötöy tek gülgön boldu. Kim bilet kıyırga gelgen düşmanga baýyrky batyrdyk jişana sürdü görünörün. Ne Kur'andın ayatı düşmanga sır bererin. Menin bilgenim tulpar arıp alıp maydalanyp baratyr. Mından 200-250 yıl murda Kırgızda Ormotoy attıp alıp Taytoru degen anın tulpary bolupdyr.
Taytoru tulpar ölgöndөн kийин Ormotoy alpты götörөр at jok. Kayran jortuldan jö gelatsa, aldıdan mal aydagan gazak joluguptur. Bul sayda ayda kar var. Jutup koyot batır, başka jol menen gayt deptir gazak Ormotoyga. Enö gelet emespi? He bir çoň yılandan korkup gelatkan jolumdu buzalanba? He bir çoň yılandan korkup gelatkan jolumdu buzalanba dep Ormotoy sayda örde beret. Bir malda aldı jaktan çoň jalpak taştın beti başkaça jaltırayt. Ormotoy aga jakyn gelse çoň yılan üy ordunday jerde tüpküç bolup güngö kaktanyp jatypdyr. Başı tulkusundan moýnunça sozulup, taştın üstünde opsuz çoň abalaktay tımşugu gertip koygondoy. Ne uktagany, ne aldı jaktan sorçusun aňdygany baykalbayt. "Ha Tengrim, işimde oňdosoň em oňdo" diýdi Ormotoy alıp tayana geletkan 3 kulaştay çokmorun biyik sermep çoň yılandy başka çaptı. Oşonda başı jançıla düşkön çoň yılan ala salganında buğruak gümüştü agara düşüp jan talaşkan nemenin soyulday kuyruğu jonuna tigende Ormotoy alıp özörö düşüp araňa salypdyr. Aradan 2 gün ötkende yılandın ölügünün kapçıgay sasıp aldagaydan bilinip mal güzötken kişiler haligi alıp ayda karda öldürgön eken. Sayın, emi aljaka malybızdy jaysak bolor degen tura. Gökötöy tiyak biyagına karap koyup aýtdy. Alpadagy Ormotoy tulpar adagy Taytoru degen nakylga oşondan kийin galypdyr. Baldar, tübü jok dünýanyň syryny açkan kim bar deýsiňer? Kim bar deýsiňer? Oşo çoň yılandy öldürgen Ormotoydan kийin jolun joldogon berender da maydalandy. Giyiminin de barkı getdi. Mına oşo berender jo menen tike aykaçkandagy nayzalardan tagy. Çöp kuttun moğu süzülüp jırtılgany. Bolbosa bu asıl giyimdi biri otunga giyip jırttı deýsiňerbi? He baldarym, ayta bersek gep göpdeçi. Bu çöp kuttun 9 gabat jibeginde 90 ömürün men aýtsam siler eşitseňer, bugün ayet namazına tüşpöy galarsyňar. Bu çöp kuttu giygen erender joga attansa gılçaybaz saltı jonun üçün uçurço. Kızga arzusa aşıktık saltı arstan çaptırço. Adırklarda ile taylaşıp aşıklıktın basın joyup bu al erender. Göңülü düşüp özü aşık bolgan biykeçtin samay çaşınan bir sılaş üçün kız erkin ötöp çerden jolbos çaap turup ne özü ölüçü ne berendikti görsötüp anan kız samayına kol tigizüge akılı boluçu andağı silerde bozulandar. Silerde oşonun biri kaldı mı? Çok. Ha okşo boyt. Aljake çaljake bolup kettiňer go. Tigi 2 ayıl ortasında ayıttap jürgen kız gelinderdi görgende kızıl türkü görgen jırtkıştay şukşurlasyňar. Pay. Saltın buzulgan emeyemne. Saltın arkty buzgan ne jeke siler bekensiňer? Jok. Silerdi aljaka etken beregi gök maysanga eldi namazga jygabız dep kelgen moldolar. Biri çym moldoga okşosa, onu jalgan moldo. Demeyde belim buğan kurum bugün başına çalıp seldetkeni kança. Kuru jogu zayıvının sala koymosun selde etip başına çalıp algany kança. Kapıray alkıbuzu karamdar. Tili uçunan çalabıla gelme geltirgen boluşup. Göңülünde uşul namaz akını zeketти, maylı etti göz aldına geltirip jorular oturgandır. Uşularda aytqıça gökötöylөр namazga tüşe turgan jerge jete gelişti. Attardı oboçogo şakektete baylaşıp, gökötöy aytkanda çılk seldeçender aldыңkı katarda eğilip kalışıptır. Alar moğuldabız degenler. Musulmançılıktın jolun bekem tutup barın arktı sopısı maqtanışat. Namazga gelgen kalk katar tizip orun alıp jatışat. Adattagıday bakıldagandar jok. Tek tayçan baldar ayırmaçtan düşpöy, andan çoňuraktar jö tiyak beyakta jügürüşüp, kaybiri angi çalıştar gana tek turalba jıttaşa galat. Kan kunk etet. Atın oboço baylap aldыңkı katardın kıyırına geler zamat gögötöy ünün biyik çıgarıp jalpıga uğuza uçuraştı. "Ho, assalamu aleykum aldamçılar. Aman esen geldiňerbi jalpıňar? Hova. Bugünkü namaz akıdan kuru kalganın atаңdan ençiňde albay kalganday bolorsun. O bizdin tınım seyittin çym moldosu da, kalp moldolary da tekşi gelgen ekensiňer." "Ho, aleykum assalam gökö. Aldamçı dep gimizde aytasız? Jalgançı dep gimizde aytasız? Je barыбызды aytasızbı?" dep sarı seldeçen kabul moldo ozunup surady gökötöýden. Gökötöy kamçysyn süýrey basıp,
Aldarak gelip tigil bulgariyalardan ötün gölsüp aytdı. "Ho jurt, Kabıl Moldonun suraganda жооп bereyin. Anan jalpıňar menen uçuraşaýyn. O Kabıl, tag eşit. Aldamçılar de uşu aldınky katarda oturgan seldeçenderdi aytamyn. Buarынан artık aldamçı Kabıl Moldo, Çıngyş Hacı tabıldy boluş üçe öňörsüňer. A kanday sebepten dep surap koýgoýsuň bu biriň?" "O Gökötey, töp bolsoň tökpöý aýtçy" dedi Kabıl Moldo. "A basa, al kanday sebepten?" Gökötey çopguttun jeňin ışymagansıdy. Golun köpçülükke garaý sundy. Ünün götörüngü çygardy. "Men tökpöý aýtaýyn Kabıl Moldom. Sen de toluk eşit. Başıma selde çalıngandan ele ak paýgambarga pendeligim arsa, men üýümden da iki göz akböz tabylat bolduçu. Al bözümdü sençilep başıma çalıp alsam, men de moldo atanıp aldınky katarda oturmakmın. 5-10 karanın bulun kaltama salıp, meyi kaynatkan ısıkta bir jagımda çoň çelekte su, bir jagında gözümde jıltıratıp çabırada men oturup bedölördün tösüne jüktölsöm, kuyrugumdun uçu menen teň atkan ak çyçkan aýdap çölde ölsöm, Kudaýdyn süýgen kulu bolup şeýit ketmekmin. Ajalym jok, kangyp gaýra gelsem, uşu oturgan galaýka hacı atanyp men de aldyda oturmakmyn. Ne aga tuganymdy aýabaý müljüsöm, biýlik degende içken aşymdy jerge goýup, öz atamdy gurbandyka çalyp jiberçüde jutunup, men boluş bolsam baryňdan namysyň, menin arkam menen baryňdan zoboloň gökte. Duşmanga ketken öçün gaýtat dep jandal basalap bir tınım seyitde bütün andırıp koyup anan özüm boluş bolup algan soň jurt aldyna oturup alıp bayağı jurtka bergen o adamdy tanıp kara özgöýlensöm, men de boluş atanyp aldyda oturmakmyn. Akyl esi kalka tigizgen jakşylygy, adep ahlagy menen aldyga oturgan kişi çandago jurt. Je menin bul aýtganymda tögündük barby? Özüm oldo bolbosa da moldomun dep selde urangondur, Mekke'ge jetpese de acımın dep beregi meý gaýnatgan çölden gaýtyp gelgendir. Anam boluşmun dep el jurtdy müljügendir, aldyga ötken zaman boldu. Makul, selde çalınganlar çinele sow izdegen moldolardan bolsa, alaryň emnele zeket zuket alganda mışykça göz jummalyşat. Makul, Mekke'ge bargandar çinele Kudaýdyň üýün görüp gaýtgan gasiýetlülerden bolsa, al ajy atanyp gelgenden keyin bizdin Çıngyş Hacybızça hemnege boluşdyk talaşşat. Makul, boluş bolgondur anyk beçara garypdyn, gedegen bagaldardyň dili jalpy jurtdyň gamyn oýlaşgan töptürden bolsa, bir uruny ekige bölüp emnege jat kuruşat. Özge özdöý bol, jatka jatdaý bol deşet da özdü kanatynyň aldyna galkylaýt. Jatdy jagalmay çymçykdy guwalaganday guwalaşat. "O jurt, je men uşul aýtganym jalganby?" Gökötey uşunu aýtkanda tiýak biýakdan guwatly olur çykdy. "Töp aýtdyňyz Gökö, aýtganyňyz çyn söz." "Bilbeýmin" dedi Gökötey gülgönsüp. Berege kara tabaldy da momun öňdöngen kişile maýlanyşgan eski gurun başına çalyp alıp moldonun janına oturup galypdyr. Kabıl Moldo başına moldolukka gönüp algan kişi. Malyň adal bolat dep zeket, danyň adal bolat dep oşur alıp, anan özüň adal bolosuň dep har biribizge 30 güni gorozosun garmatyp, barybızdy jipte içkertip emi sadaka bergen gaýra semirtem dep, barybızdan sadagasynda galyp jada galsa uşu kurman aýtga soýgan malyňardyň terisin berbeseňer, kıyamattyň kıl köprüsünden al malyňardy meni öte albaýsyňar dep, terini da galyp oşo kıyamat günü bizdin barybızdy terisiz malga mingizmek boldugy. Bu Kabıl Moldo bizdi aldaganyň goýsa bola. Makul, tirüleribizdi aldasa aldasyn, ölgöndördi jaýyna tek goýboýby bu moldo. Ölgön kişi gördele jata berbeýt. Andan ary arbak bolup alyp dalaýa alamdy gydyrat. Oşol gydyryşy gemip kalsa, al üçin tirүү kalgan aga tugany aýypdy dep. Oşo arbak menço atdy ýer tokumby, jumşak görpeçösü, sılay gamçylanar gamjasy sapar gezip jürgende aş tamagyn içip jer gazan ayak çömüç kaşıgy, alda jygaç kaşıgy emes, o dünýede jygaç kaşık dozok otuna güýüp ketet. Altın gümüş kaşık bolsun dep al turgay, nasybay iýler jan ayagy, nasybay salar çakçasy menen goşa alat bu Kabıl Moldo. Anyň barazy gelgensip arbak jön kişi emes, al kişi iştebes göp gezipdi nesi. A jürgen jerinde bu ýakdagy kara gırgılça jalpaýa bastyrbaýt. Dür dünýe buyumdy sodalayt. Oşol sodalaçy buyumdaryň goşa beresiň dep, asyldan gymkap çapan. Dür dünýe gezdemenin tazasy jibek, torgun, şaýy baryn alat bizden bu Kabıl Moldo.
Balaga çımın konot, makröge manka үйür bolot degen ele çın tura. Эми ошо кабыл молдонун бизден алдап алганын бизге бөлүшөр дегенсип, ысмылдага тили келбегендер да тигинтип селде өңдөнтүп баштарына бирдемесин чалып алышып жоордай болуп отурушпайбы? Ой эл журт, өзүңөр көргүлөчү. Айтканым жалган болсо, айыбымды мен тартайын. Деги баарыбызды тизе чөгөлөтүп артка отургузуп, мынау алдыбызга чыгып алгандар кимдер? О, айланайын эл журт, өзүңөр эле айта койгулачы. Деги булар кебетелери кишиге окшогону менен баары тең эле Кудайдын ушул улуу күнүндө айт тамагына тойбой калышчудай локулдап отурса, баарынан тең эле касиет качып жоору өңдөнүшөт да. Көкөтөйдүн тике айткан курчкемине күлгөндөр кыйла. Ичинде көкөтөйдү жактырбаган менен кабыл молдо чын кепке калыстык билгизди. Баятадан айткандарың чын көкө. Туура жүрбөгөн ажы молдолор мурда тозокко түшөрү чын. Шарият жолун бузган молдолор да бар. Шариятты жакшы билбей арганда кепти айта берүүчүлөр дагы бар. Ушул улуу күнгө киши кийбес шумдуктуу кийим кийип экиленип келгениңиздей бир топ кепти экилентип айттыңыз. Ага таарыныш жок. Журт аягы келип бүтсө намазга туралык. Токточу кабыл молдом, деди Көкөтөй кадимки өзүнчө. Менин үстүмдөгү касиеттүү кийимдин эмне кийим экенин таанып туруп эле, муну киши кийбеген кийим дегениңдин өзү молдолугуң болуп калды. Ушун үчүн мен сени алдамчы деймин. Алдамчы болбосоң, бу касиеттүү кийимдин этек жеңиндеги аят сөзүн жалпыга окуп, тафсирин жалпы журтка чечмелеп берчи, өзүң молдосуң. Жок, сен чечмелей албасаң, мен чечмелейинчи. О журт, жалпың эшит. Бул бараңдын огу батпаган бөрү тил найза тешпеген. 12 топчу кадаган койчигер огу жадаган, жакасы алтын жеңи жез чын бадана торгой көз. Кадимки берендер кийүүчү чопкуттон, байыркы берендер кийип жооп эт дегенде бу чопкуттун алды артындагы жишанасы арслан менен кабылан эмес беле? Ошондо кол баштаган эрендер шукшурла киргенде жого, качырганы кабыландай, чапчыганы арстандай. Ар биринин өзүндө 12 жолборс түрү бар. Дедирген алып тону ушул чопкут болучу. Эми тулпар арып, эр карып, эл жүдөп, сага окшогон селдечендер көзүн жумуп, элден алып жутканын көрбөй билбей турган болуп калган кезде, бу касиеттүү алып тон сага киши кийбес шумдуктуу кийим болбогондо, сонун кийим болмок беле? Аттын токуму эшекти басып салат. Алыптын тону молдо көтөрө алабы? О, кабыл молдо, сен чын молдо болсоң, муну киши кийбес шумдук деп чопкут жайын билмексенге салганча, бу касиеттүү тондун этеги менен көзүңдү сүртүп туруп, муну киши жасаган кийим деп турасыңарбы? Муну Азрет Алы, Омор, Осмон, анан алардан балбаныраак дагы бир чалыяр төртөөлөп жасаган тон. Бу жөн киши кийбейт. Көкөмдөй гана кишилер кийет деп кичине эле бурк этирип койсоң, алдагы катардагы ажы болуш солуш, бийси, ыстарчын менен мен кийген ушу тондун этегин көздөрүнө сүртөт эле. Анан мен баарыңарга эки энеге тең кара кызыл тайымды союп коноктойт элем. Оозуңдун ошо желин аядың кабыл. Сен деле чын молдо бол элек экенсиң. Намаз эстен чыкты бейим, Көкөтөйдүн өткүр кебине эми күлбөстөр бырс-бырс күлүштү. Дал ошо алдыңкы сапта отурган селдечендердин бөйрөктөрү бүлк-бүлк. Эч бири Көкөтөйгө каяш айта албай, тек кең кечиримдүү сыяктанышты. Анан калса демейде мерез сиңген кайбир төбөлдөр да мыңк этишип Көкөтөйдүн кебине күлбөгөндөр жок. Ушу Курман айттын намазына жыйылган улуу кичүүгө атайла бугузайын деген оюндагы кебин ойдогудай айтып алганга Көкөтөй өзү да ыраазы. Ал олой жанган отко кургак отун септегенсип, ой эсен алы, оттуктун капчыгайындай аңырайбай оозуңду жапчы, калп эле күлбөчү. Ушу тизиле олтурган жакшымын дегендердин эң жаманы кара табалды үйүңө барса, 500 коюңдун семизин союп кошомат этесиң кургур. Сендей кошоматчылар семиздеп койлорун союшпаса, бу жорларда напсын тыяр эле. Айтор Көкөтөй кеби аяктап сопусымактар 3 кайра сабан айтышкан соң айт намазына жыгылышты. Бирок алдыңкы саптагылар намазды намаздай окушпаса, улам арткы саптагылар чекелерин сеждеге коюп келатышып, Көкөтөйдүн кебин эстешет, бырс-бырс күлүшөт. Бөйрөктөрү бүлкүлдөп, мыкынга түртүшүп, бирин-бири тыйган болушат. Кайрадан бырс-бырс, кайрадан бүлк-бүлк, четтей отурган күлкүчүлөр кыткылыктап турбай коюшту.
Namaz ayaktap görüşelikler salamdaşıp, uçuraşıp attanışkandan keyin dele öz ayılın gözдөй toptoy bastırgandardын maýygy Gökötöýdün gibi. Oy mındayda betke aytkan er kişi bolobu. Aldamçılar dep jekelem olduň emes boluşdu biýdi aýtdy. Gebir löktörgө Gökötöy oşo betke aytkandygyndan jakpay jürbeýbi. Töbel jaktyrбаса köp bolsa gıýabyn geltirip Gökötöýge toğuz ayıp töleter. An etken töbelüň özüniň karözgöýligini özü anykdaýt. Andan Gökötöýdün zawodasy göterilet. Haýya, töbel gözü tirisinde töbel. Al göz ötkende bir tompok toprak. Esil gököňden akylman gibi ukumdan tukumga ugulat emespi. Az süýlegen karya temine bastırdı. Gep kelgende gep aýtbasa geptin ata söýlet debedi bele. Gökötöy gepti öltürböy gözge aýtkany menen gemenger. Uruçulukdagy bir ters görünüş tuğan bar bolsa göre albayt, jok bolsa asray albayt degende. Demede bir tukumbuz, uranыбыз bir degen kuru namysçyl kişiler oşol ele bir tukumdan çykkan akylmanyna öz çamasyn çaktabastan atanda şu eregi şu andan özünün namysyn biýik goýu menen oşol jurtga arkasy teýer kişini jamanatdy etiş. Any aksatış, jurt astynda bedelini düşürüş syýakty. Ters görünüş jakşyga da akylman adil kişige da bir urudan çykkan batyrga da zalal geltirүү barıdan burda oşol öz tuğandyň golundan gelet. Dal uşundan ulam jakşyny jatym debegin duşmanga akyn getirbeýt eki talay top bolsa jamanyň eldi bilebi öz gursagy tok bolsa degen nakyl gepdi. Murunkulardan uşu Gökötöy syýakty akylmandar aýta jürgen tura. Gökötöýdün atagy başga urularga jetip, andan oşo başga urulardyn töldürü saktanyp, aga betbe kalbay andan taýsaldap turganda öz uru Tınım Seyitden jakşylary Gökötöýdün betke aýtkan açyk gebine çiçalay turgan boluşdy. Kaýbir mensingender sen gibeleň, ömrüňde jarbagan ömürbekdin balasy eleň. Bir agaň tek atar jamandygyndan tentimiş atandy. Bir agaň sultan görüngöndün ötügini ultaryp julukçu atandy. Özüň görüngöndün jylkysyn gaýtaryp jürüp 5 oz gewiň menen kişi gatarına goşulgan eleň. İçibizde jüre bersin dep koysak jaman öz agasyn jakalayt bolup barybızga gep tigizesiň. Tuğandın toprak altın bolat. Bizge hakarat aýtkanyňdy goýbosaň mal başyňdan ajyraýsyň. Tek atar agaňdan 5 beter tentireysiň deşip, Tınım Seyitden gaýbir jakşylary Gökötöýdi jekteşdi. Aga Gökötöy da teke aýtdy. Basa tuğandın toprak altın dep men silerden gemgetiňerdi betiňer gaýtyp jürbeýinbi? Haýya, oruňdy jaşysaň ölümüň aşkary galat degendey. Siler jemekeyliňerdi, aş gözlüňerdi, karözgöýlüňerdi goýbosaňar, oşo öz tuğanyňарды möljüp tentitesiňer. Tuğandy möljügen zulumatga gonosuňar. Men silerdi oşondan saktap, gözüm görgenimde açyk aýtamyn. Açyk gep silerge em bolsun dep aýtamyn. Tügöner uy tügünjeýt, tügünen kiyin özün jeýt. Bolupdyr, menin töp sözüm silerge jakpasa öz bilgeniňerde irip çirigile. Oşo 5 oz gebim barda kırgız atangan el meni öz içine batyrar. Silerge jetpegen gebimde ugar kulak jurtda az emestir. Erteň ele meniň garanymy izlep tappay galarsyňar. Esil Gökötöy bolsa gepke sınat belekde oz garmap jer garap oturarsyňar. Meşkeyi gursak kerneyge kirtek kişiden geňeş çykpaýt. Men oşo jaman jylkyçy gezimde 5 oz gebim menen ayam baygazyňdy pristatildike oturguzgamyn. Biriň baýsynyp onuň göşököri goňşusy bolup saany saap goşamatga goý soýup ısyk sorpogo toýgonyň ımşyp terşipirip öz tonuňdyn içinde bükşüp jatgan jakşylaryň bugu sary bagyş solto sary turgay beregi eşikte oturgan çerke atyň ogulbay gere jutkan gymyzyňa tamylжып egiňden aşa tüküre albay ezilip olturçu Tınım Seyitden jakşylary oşo ayan baygazyň pristatil bolgondan keyin at başyn aryndy jerdegen Tınım Seyit degen el bar eken dep seni büt oň menen sol tanygan ele. Bolupdyr, tuğan söröýlerim bolupdyr. Emi şekeňerge çykkan çykam men bolsam siler menden oğlak kalgyla. Oşo 5 oz gebimden gusur ursun deyin desem, jamanda bolsaňar tuğansyňar. Uşundan keyin Gökötöy Koşgor betine göçüp ketdi. Tuğandan şagysynsa da çeçendigi, töptügü, kandan bekten taýmanbay betke aýtarlygy menen jurtga atagy jetken akylman Gökötöýdü Koşgor jurtu jektebedi. Syy menen gabyl aldy. Konuş berdi. Tiriçiligi mal menen göçmenge malyna jaýly konuşu bolsa,
Özдөй jakyn mamilesi var akbeyil kişilerden goňşusy bolsa, anan Gökötöy siýakty gebesi akylmandyň gebin ugar kişiler bolsa tuğandyň tarynçysy jürekke tak salsa da altar aýtdyçy. Gökötöy Goçkor elinde da bayağı öz gebini böksörtpedi. Anın betki aytkan nakıl gebine bötönдөр ızalanbady. Anı bağladı. Külörde çoň giçini ak dilden gatkyrışdy. Oýlanorda basa gaýran kişinin aytkan gebin jalgan dep görgülöç. Kulaka goýup alçy sözдөр emespi deşip kişiler Gökötöýdü syýlap jürüşkende gadymky ormondan Japaýy Gökötöýdü çakyrtdy. Gökötöy gelgende Japaýy alyska jol jürçüdöy gamyl galyp eken. Al öz törüsünde loquyup, salavatda oturup Gökötöýge aýtdy. Gökö, Bişkekden kuş dilinde gatmenen ataýy çabagança geldi. Aytam galy çoň sultanyň ary baýy ary gadyrman töweli bizge gaýnata Özbek baý dünýesi alypdyr. Kayın jurtga göz görsetkeni var atamın. Birge joldaş bolup barsın dep bul jakdagy göbürü jurtdan özüňizdi ýylaýyk gördüm dedi. Mezgildin şartyna garaý alganda bötön jurtda jalgyz tütün Gökötöýge Japaýdyň bul ikemi çoň syý boluşy. Bul syýdy Gökötöy makul gördü. Oşol zamat jolga çygyşkan Japaý Gökötöýler tünü boyu jol jürüşdi. Ezelkiden beri erden düşböy ömür ötkürgen kişiler üçün bir tüngö emes günü tünü bir neçe gün jol jürü göndüm. Özdörü kanjıgaga baýlangan susundan kıl jutup alışkança atlar oğut gaýsap boy jibitet. Mingeni arıp baratsa goştosundagy atga er tokup menet. Berkesin goştoga alat. Janybar jılky balası kişi menen namystaşkanday mındayda boldurar türü jok tek bir galypda alçaktap jaýdаңday basat. Esi tizgin kaksa anın kağlaganında börü jürüşte jortot. Er kanatı janybar boldurgandy bilbeyt o. Borukkanda tık-tık turgan antı var. Ot çaldırıp alalı deşip kişiler dasak. Attar aldıga kulak dikdiçip jorto jürgöndö kişiler birine biri jol kıskart batır deyt. Gep koru uzun uçuk gepten baştayt. Bayırkı babalardın arkın, saltın, jortulun, batırlardın aykaşın, çeçenderden say medrete aytkan gurç gep sözdörün oşo bayırkılar menen birge jürüp, uşul güngö aman gelgen kişidey gözgö görgözö, kulaka kuya süylөгөн sözmör kişilerden bayana uykunu kaçırat. Joloçular tünü boyu şartıldata jürüp oturuşat. Demeyde 3 günçülük jolda uşunday tünkü jürüştörde moyundap koyu, at menen kişiden bolat. Kadimki galbir öpkö jezganat, sarı taman attardı mingen kadimki 6 yaşından yerde ösken Gökötöy siýakty jılkıçılar joker erde talbayt deçi. Özön gırdın ankıgan sıdırımı betti, koldu aymalagan sayın Gökötöýdün jagy açıldı belem. Bek tukumu eçen-çeçendi üýünde tün ötkön, özü da gepkor dalay jaşka gelgen Japaý tünü boyu jagyn janyp Gökötöy aytkan aba babanın ömürüne ulamalar aytışkan ukmuş tamsil gep sözdörgö ulamışlarga kulagynyn kurçun gandyrdy beýim. Mal gana holda aýlanaýyn Gökömay. Uşu sizdin jumurbaşyňyzda jer goýunda galat Atagan ata altın başyňyzdagy asly sözdörüňizdi tökpöy çaçpay saktap galar ayla bolsaçı dep Japaý ökünüp koyup Gökötöýdün gebin kulagyna goýdy. Anan galsa kırgız tosun artyp tünde jol jürgön joloçuny syy etkendey asmandagy jyldızlar badyraya balbıldap maňdaýga düşüp kelet emespi. Al jergebizden biýiktigi, abanyň tazalygy, gök asmandyň möldirliginen tura. Özün suulary birde kulak tüýüne arkyrap şarkyrayt. Birde alysta gujuldaýt. Al oýnok jeldin erkeligi tentekdiginen tura. Sileri emne izdep jürgön jansyňar degensip üýkü japalak tak töbeden gaýyp uçat. Alardın bul uçuşu uşul sonun dünýönün jan janybarlarynyň moýunup öskön jırgaly, tiriçiligi, gün görüsü, jaratylışdyn uşul sonun çöýresinde gaýberenderi menen üý tülügi örüştöş öskön, uşul göçmön jurtun kişileri jaratylışdyn goýnunda aldy, demdi, çyrak, anan abdan ele beýkam, abdan ele joş, işençek, momun. Uşunun bary Gökötöy öz gebinde baýandap kelatdy. Geçeli baýdyn jylkıçysy bolup jürüp uşul gebiniň gasyeti menen emi bek tukumu özüne özöngülöş bolup kelatgan Gökötöýdün bilgilik sapaty Japaýdy taňgaltyrdy. Japaý kay kezderi pendeligin garmatyp, "Ha, tiginiň ay, tom ayaktan tulgan uşul akylmandy bizden eneler ne töröwed eken? Al Hudaýdyn işi emespi? Astagfirullah, günöge battym, deyit da uguza guwatdaýt. Jol kyskarsyň, ge ulaňyz gemen gerim.
Geң түрde çaçıray jayılgan baygazına miң жылқысы Gökötöýdүн göz aldına geldi. Öňü kara kızıldan gelgen argımak çalışlar oýdun gırga oyun salsa, jal guyrugy ışkırat. Bayağı elesi tiri çorolardan jortuluna almaşat. Anan özünün tünü boyu tınbay жылkı gözötkeni esine düşüp, Gökötöy mıng gülöt. Japayjan dalaydan beri tünde jol jürböy tumsak tartıp kalganby, kalgyp kettim görnöt, түш көрgönдөй boldum. Siz түш көрseňiz altışıňyzda jön demesdir, aýta beriňiz Gökö. Manas babanyň 40 çorosu göründü gözüme. Emnegedir mingenderi öňü gara gyzyl jer basbastar eken. Tümön goldun aldında Almanbet menen erçuwak baratşat. Esil erender gadymky jortulda jürüşgönдөй. Basa bul gezde jokeller miner galbyr öpköler az emes. Men ele kança baydın жылkysyn bakmadym. Azynyky miňden, öz tuğandan bir tayının güçün ayagandary andan köp. Emki baylar el jurtun gamyny oýlap ele jerge jagyn jabıştıra koyup, жылkılaryny tuyagyn sanap kalışdy. Degi jakşylyk ele bolsa eken. Kişide peýil targanda jurtka kaatçylyk gelet de çöle bilgiler. Kuday özü saktasınça. Gökötöy uşunday gebi menen japaýlарды oýlantyp koýat. Anan ukmuştu bir ulamanyň uçugun çuwayt. Anın törkünü andan beter tatal. Anca-munca akıldım okotup koyguday tunguýuk manide. Gökötöy tek gülgön bolat. Japayjan jaman görbösöň gaýnataň Özbek bay, bu jarık dünýönün jırgalyn görgön kişi dep eşitdim ele. Özü görgön oşo jırgalyndan jön kişige bölüşdi beken. Kandaýyn suraýsyz Gökö? Kızılbaş Popromskiýdi kurjununa salıp jürüp şarap içkeni surabaýmyn. Oşo tögülgön baýlygyndan meçit medrese gurguzgan bele degenim. Japay tekin gıranyp koydu. Gökö, meçit medrese gurguzup barыбыздын oýubuzga girбей koýdugy. Kara kırgız galadan oboça öskön gaýberen jurt eken biz. Halçyn deşi. Gaýberendigimiz gaýberen, birokda kara kol menen çoň tokmoktogo tili burular özdörü tört gerege boltamynyň içinde olturuşup ele. Alatosunda gaýberen bolup jürgen kara kırgızynyň üstüne çymyň gomos gülügün dagy. Jonuna kol tigizbes seziminde arbap jatır. Uşul amaldın aşkıçı galada ekenin bizdin jurt kaçan baykayt. Gökö, al biz üçün tunguýuk iş tura. Gökötöy güldü tek. Öz törübüzde oturganda yer kırgızmın diye biz maktanyp, töreler kara kırgız dese bizdi kara deyt oy dep ızalanabız. Munun aşkıçı emide dekenini ayta albaýmyn. Kara degenge menin töbüm Gökkö tiýet. Sebebi emne deseňiz kara zor, çoň degen emes bele. Aýköl Manastın babası Karakan, Zorkan. Oşo baýyrky babam aýtuçy sözdün tüp manysyny bugün biz teskeri tuýunup kaldyk-ko. Japay moýnuna aldy. Gökö, bul aýtganyňyzga men taň galyp turamyn. Taň galardy ele jeri jok. Kat jazuw menin tilim gelbegen aýat sözün jazat eken, menin tilim babam aýtgan gep sözdü dana aýtalat. Aldem samat julgan alat kulkuldabat, kulkuldak jutat dep molda namazyny okuganda men jakamdy garmanamyn. Teňiri, tigi dünýönün beýişine oşo julkungan menen jutungan ötüp ketebi? Je bizge okşogon momundarga da al beýişden bir jaý berilebi dep. Degi al beýişi jırgal deyt. Jırgaldyn eşigi bizge okşogon bakıldarga begele bolatgo Japay Batyr. Any Allah taala özü tekşeyt Gökö. Biz any oýlap günöge batbaýdy. Gökötöy gadymky Gökötöy çöýünün bek çygardy. Vay Japay Batyr ay, uşunça jumra jurtun sobun günösün jaryktyk Allam jalgyz taktaý albas. Al jaryktyk bizdin har biribizdin sob günösüni saya getirbey жазып turuş üçün ekinimizge birden periştesin oturguzup koyup turgo. Perişte dedile zarurat işleri bolup kalar. Je altın kalam üçün teskeri şiltep salar. Jetigi julkungan menen jutungandardan tersişi al jaryktıktarga oň görünüp kalar. Ala sapırakta arganday opoloň topoloňda. Geçiňden amalyp perişteňden dele başym mangılatgo. Gökötöýdün gebine japaýlar erksizden gülüşdi. Yerdikti, çeçendikti kumday elgep gep salgan Gökötöy aldamçılykty, açközdükti, jemekeylikti, karözgöylükti takmazalap kakşykday aýtkanda dele gülbös gülüp, uşo akylmanmaga tigizip aýtyp jatpasyn, meni şıldyňdap gorlap jatpasyn dep gypyçykdaýt. Antip japaýlar da gypyçykdady. Oýdogusun betke aýtar çeçen Gökötöýdü uzak jolgo joldoş etken Japay al Gökötöýdün minözün jakşy bilet. Emese anın özüne tiýişdire aýtgan açyk gebin Japay götürüp koýuşga argasyz.
Uzak joldu kıskartуу Gökötöy üçin tek jay maек menen çektelbeyt. Al uluu sözdөн başlap kişilerdegi oň ters sapatly münözdүү açyk aýtbasa Gökötöylük salty ötölbeyt. Gökötöydün bul saltyna gaýaç aytar kişi da jok bu gezde. Al jurt erkesi. Tala tüzdögi goýşu jylgıçy uýçulardan tarta, törde olturgan salabatly garyalarga çeyin akylman töp deşip any syýlagandar köp. Oşon üçin bul uzak jolda Gökötöýde japaýlar da syýlap gelatışdy. "Ho akylmanym, jol kızkarsın. Bizdi güldürçü. Yerde kalgıbaylyk" dedi japaý. Kadimki Gökötöýçe ünün bek çıgarıp oyda jok ukmuşlardan gep salgan Gököň tün ortasında da taň agaryp atyp gelatkanda da, gün şaşkege götürülüp kalganda da, tüş olup kalgan gezde de jagyn jangany janygan. Kişilerdi birde aytkan gebine taň galtyrdy, oygo saldy, birde şerdentdi, guwantdy, birde çoçuttu, saktandyrdy. Anan bayağı gülböstü güldürçü may ekene öttü. Mında kişidegi eçen alban gülkülümün özdördü. Eçen alban oň ters joruk josundardı. Gem getiklerdi göz aldıga geltirdi. Yerde gözünden jaş çykkança ykşyp gülgön japaýda "Mende da uşunday gemtigim jorugum bolbosun" dep oýloy galyp jatdy. Aytor 2 günçölük joldu gününde tününde basyp ötüşdi. Suw temingen özöndörde gülkü çaçyldy. Belbelestin gök taypaňdarynda gemengerdikden güngürengön oýlary juşady. Kulak kurşungandyrgan ulamyş tamsil, nakyl gep söz özüne hiç ölbös ömürünü ulap, jylaňaýlak duwanalardan asa musasyna iýin deşip, at jalynan jylmyşyp dünýe gezdi. Günü tünü jol jürüp ertesi geçke juk, japaýlar dünýe salgan kişini joktop kaýın jurttun aza gütkön aýlygyna ökürüp düşüşdi. Eşiginin aldyna gelem salıngan kiçi ordogo japaýlar jaýgaşdy. Sırt eldegide dasturkon jerge salınbady. Ataý goýulgan tegerek üstülge salındy. Aş nasibi borso, örük, meýiz, kant, nabat dasturkon toldu. Göz ötken Özbek baýdyn özü içip jürgen nasibi deşip bir gezde kadimki Kızılbaş Bopromski dep Gökötöy atap koygan şarap koyuldu. Bul sırt elinde boluş emes. Buga Gökötöy kuwandy. Ha taňdyň görü, syy uçul emespi? Öz ömürün jırgatyp ötken esil kişi 80'din joň jerinde tege çyn dünýesine jol tartypdyr. Oşo kişinin arbagy razı bolsun. Tirüsünde özü tatıp jürgen göňüli götüröri Kızılbaş Pompromskiyin biz bul çoň toyda tatıp goýalyçy. Bizdin jaktan mында ölü gölgön jerde kirgurun başına seldetip bojuragan moldalarыбыз köp. Alar tigi tuptunuq idişinde möltüregen şarapty jakyn jolatışpaýt. Men de ölemin, sen de ölösüň dep eldin baryn gorkutat. Anan tigil dünýege barganyňarda tozoga düşbeýsiňer. Zeket zukatyňardy, doron soronuňardy. Anan arbak meniço atyňardy, yer tokumu, jaý namazy, ap tamasy, çay içer çynysyn gümüş kaşıgy menen goşa goýgula dep moýun sozuşat. Doğranda az goýgon gidey beçaralardy. Bizdin moldur tüdele tozoga garay jönötet. Özleri bolsa oşo az doğranda alıp beýişke jol tartışat. Bizde ölü gesi tozoga düşüp kalbayın dep jüreksada bolup öňden azat. Göbü oşondan keyin sary orup kalat. Barakelde tugandar, silerden jol josunuňar eň jakşy eken. Alystan çalyga gelgen memandar mınday jandu tamak içip tünösse, eşjer oruwa erten gulandan tyň ündü gatu çygaryp öküret emespi? Gökötöýde jan görgen kişiler özleriniň gaýgysyny unutup gülüp oturuşdy. Gülkülü gep aýtyp kişilerden göňülini açyp goýup Gökötöy uluu sözdön gep saldy. Özü naryndyk, sırttyk bolsa da Soltonyň gözü ötken batyrlaryň gep saldy. Öz ata babalaryny sanjyrasyn jakşy bilgen kişiler da Gökötöýden gep talaşkan jok. Sebebi Bölökbay, Talkandan çykkan Abaýylda Gürpük, Samak, Jamankara batyrlardan erdegin alar menen birge jürüp gelgen kişidey Gököň Burbay aýtdy. "Hırazybız Gökö, ýerdin dankyn sırtyndan uk, janına gelseň bir kişidey sizde ukçelek, hemi janybızda oturup bizdin batyrlardy gep saldyňyz. Jön kişi emes ekensiz, akylman ekensiz. Garbakty syýlap uşunça alystan gelgenizge hırazybız" deşdi üýde oturgandar. Jol tartyp gelgenderine garabastan ertesi japaýlar erteli bele döňge çygyşdy. Alystan gelgen gonoktun salty al jekele törde oturup syy görüp emes. Egerde jaý jürgenleri boluşsa aýyl çeti döbege endey oturuşup jaý barakat maýyk kuruşu oşol özleri gongon aýyldyn narkyn abaýly
Жер суусуна мал жайытына көз чаптыруу, деле сөзмөр кишисинен кеп сөз сураштыруу, урунун жакшылары ким, баатырлары барбы, эделкиден келаткан наркы кандай, айтор өздөрү конок болгон үйдүн да, анын урук туугандарында биле кетүү мейманга милдет. Себеби бир жолу даам татыган жериңе 6 жолу салам айт деген накылдын мааниси бар. Үйүңө кондум, сыйыңды көрдүм, эми мен өз жолума түшөм деш, эч наркка сыйбас осолдук, салсыздык. Жапайга кайын журту белгилүү болгону менен, бу алыскы солто журтунун жер суусу, конушу, кишилеринин жүрүшү турушу, наркы салты Көкөтөй үчүн керектүү. Халктын өмүр тиричилигине көз салган Көкөтөй жөн киши анча таназар албас көрүнүштү ийне жибине чейин байкайт. Өзү эчен сабак кеп сөздү кумдай чууртуп айта олтуруп, ушул жерде кишилер айткан далай керектүү маалыматтарды кулакка куйду. Албетте намысына тие турган кем кетикти башкалардан жашырмай күчтүү дечи, бирок Көкөтөй сыяктуу эркес болуп калган кишиден ал сырды жаап жашырбай айтуу да бар. Ансыз деле ал кем кетикти өз акылында баамдап билип коюучу Көкөтөйлөрдөн деле сыр жашыруу пайдасыз. Себеби ал сыр ачык айтылган кезде Көкөтөйлөр аны башкача баалашат. Ачык айткан кишилерге сый менен мамиле этишет. Жок, кытмырланып өз кем кетигин жашырмыш болгон кезде ал сырды билип алган Көкөтөйлөр эч кимди аябай калат. Ачуу кепти ого бетер күчөтөт, курчутат. Ого бетер ар намыска тие турган этип такмазалап эшиткен кишилерден таш жаргыдай этип айтат. Кабы каттуу кар өзгөйү да көпчүлүк тараптан чыккан ал каткырыктан жалтанат. Аябай жалтанат, жалтанганда да арстан чиркейден корккондой коркуп жалтанат. Зулум кишилер балким ансыз кишилердин тагдыры менен ойногон оюндарын 3 эсе күчөтөрү да анык го. Өлүк камын көрүп жатышкан бул чоң айылдын кишилеринин ар бир кыймылына чейин тымызын байкап, өзү жанындагыларга кеп сөз чууртуп отурган Көкөтөй шашке маалда тигил жактан 50-60 паранду келаткан аттууларды көрдү. Чоң жол торугаш качан кызылдуу киши саалалдараак келип аттан түшөрүндө атчандардан 2-3 жете келишип шап-шап аттарынан түшүштү. Бири тиги кишинин чылбырын алды, бири тиги кишини колтуктап эң эле кастарлап аттан түшүрдү. Көкөтөй жандагы отурган аксакалдардан сурады. Бу келген киши ким кудалар? Бошкойдун Алдынбек деген мыктыбыз ушул киши деп туюндурду аксакалдардын бири. Өзбек байдын зыйнатын ушул киши башкарып жатат. Көкөтөйлөр олтурушкан топ менен тигил жаң келгендер аркан боюндай канатташып отурушту. Улам соңку келгендер Алдынбектин тобуна ыктай отурушуп, алар 300 киши болду. Бул эки топтогулар тек кадырман кишилер, өлүк камында жүргөндөр тыякта. Айыл арасы андан бетер кишилерге жык. Алардын ар биринде үндөбөй аткарган милдеттүү иштери бар. Бир тобу өлүккө өкүрүп түшкөндөрдүн аттарын алышты. Бир куру аларды баштап келишип өкүрүк басылганда колдоруна суу куят. Обочодогу катар тизилген саморлордун милдетин алгандар өздөрүнчө. Айтор кымындай нерсе эстен чыкпай, өз жөнү менен жүрүп атты. Кез-кез гана улгайыңкы кишилер бирден экиден тымыздын келишип, Алдынбектен буйрук алып кетишет. Аны Көкөтөй алдыртан байкап, баштуу ынтымактуу журт тура булар деп баалап коет. Бир маалда наркы Алдынбек отурган топтон катуу сүйлөгөн кишинин үнү чыкты. Анын айткандарын Көкөтөй кетирбей кулагына коюп, өз жанындагы карыялардан сүйлөйүн дегендерин ишарат этип сүйлөтпөй, тигил жактагы бакылдактын гана кебин тыңшайт. Көкөтөй тыңшаган кепке жанындагылар да кулак коюшту. Баары жыма отурушту. Себеби тигил топтогу бакылдак кишинин айтканы кызык кеп. Ал өз сөзүн баштаган деле катуудан казанын кыйратып, жумшактан гүлүн сапырып, бугу журтун чаап кирди. Тиягы сары жаз каркырадан бери ысык көлдүн күнгөй тескейинен бакылдак чаппаган айыл калган жок. Бугунун ат жалын тарткан эрбүлөсү, бала эмезген зайыбы, 5 көкүл кызы ал тургай өбөктөгөн кемпир абышкасына чейин эле тигил бакылдактын атын туягында тепселди. Кыз келиндери бүтүндөй олжо, малы, үйү таланды. Бу бугунун тамтыгын чыгара чаап жаткан ким болду экен, аны Көкөтөйдүн билгиси келди. Ой аксакалдар, бери карап сүйлөп жаткан маңдай тиши кетик, кырдаш мурун жаагузун сары киши ким деп Көкөтөй жанындагылардан сурады. Аксакалдар, кана кайсы киши деп аныкташты. Бери карап чөк түшүп сүйлөп жаткан. Таң, мен көрбөгөн киши экен деди карыялардын бири. Солтодо мындай киши жок эле. А киши сарбагыш болсо керек эле деди ажардуу карыя.
Beri жактан ары карап сүйлөп жаткан чай туткуч тебетей кийген ким деген киши болот? Ал берки киши Солто Жаңкараш Баатырдын туугандарынан. Ал жашынан жортууга көп аттанган баатырлардан болсо керек эле, деди аны билген карыя. Көкөтөй тек күлгөнсүдө. Аксакалдар, күбө болгула. Аркы кетик тишке кошулуп, берки туткуч тебетей баатырыңарда бугу журтун аябай чаап кирди го? Карыялардын бири тек жоош айтты. Көкө, калк жыйылган жерде баатырлар башынан өткөргөндөрүн кеп салышат дечи. Аңгычакты болбой шыкалыша отурушкан көпчүлүктүн ар жагында тике турган чолок сары тон кийген, кызыл көрпө тебетейчен сыртынан кисе курчанган картаңыраак бир киши беркилерге үн кошту. Ол бугу деген журтту биз дагы шаап эк. Дал ошондой токтон албай кеткен көкөтөйлүгүн карматкысы келди. Жапай болуш. Тиги отурган топко мен бир кайрылып келейинчи, уруксат берчи. Баятадан кыңай жан баштай жаткан Жапай күлдү. Көкө, алардын кебин мен дагы эшитип атамын, Кудай кечирсин. Баары жалган сөздү айтып мактанып атышат. Бир кылжырдын балдары бугу сары багыштын чабышканы чын го. Буяктагы Солто тияктагы казак бугуну чапканын кулагы эшитпеген эле, деп Жапай көкөтөйдү соротконсуду. Өлүк үстүндөгү айтылып калган жалган кепке көңүл бурбай эле коюңузчу. Жапай болуш, мен Кан Ормондун уулу Жапай менен бир жүрүп эл жер көрүп кайтамын десем, өз башыма эмес айдоодогу киши турбайынбы, деп Көкөтөй таарынды. Жок көкө, барыңыз. Мен тибеле чоочун элге сөзмөз айтсаңыз, анча сырыңызды билбеген бири кызып кетеби дедим. Көрүп турасыз го, бул эл сыпаа журт. Сырттыктардай анамына кепти ирен-төрөн албай калбайт. Кокустан оозуңуздан баягы өз сөзүңүз чыгып кетсе, өлүк үстүндө бу кишибизди көзүнө илбеби дечилер болбосун. Жапай Баатыр, менин өзгебим буларга богооз болуп угулса, анда оң кепти ачык айткан менин оозум эле эмес. Оң кепти терс эшиткен булардын кулагы да айыптуудур. Көкөтөй ордунан туруп тигил топко карай басып барды да Алымбекке карап, «Ассаламу алейкум» деп бегун чукту. Отургандар жалт карашты. Кайбирлери, «Ботон бул бакырып салам айткан ким?» дешти. «Бакырып салам айткан менмин» деди Көкөтөй токтолбой. «Сөгүм бугу, уругум Тыным Сейит. Атым Көкөтөй деген киши боломун». «Жол бергилечи. Атын эшиткен элек. Алыстан келген киши тура» деп Алымбек шашкалактагансып калганда отургандар жол беришти. Көкөтөй аттап-буттап кайсы бирөөлөрдүн тизесин сый басып өттү атай эле. «Бугу туугандар ушундай копол келет дешчү эле» деген күңкүл чыкты. Ага Көкөтөй кайыл. Өтө барып Алымбек менен учурашты. Нарк сактап ал жай, мал баштын эл журттун тынычылыгын сурашты. Көкөтөй Алымбектин катарынан орун алган соң көпчүлүктү калпыта карап кебин баштады. Айтам калы чоң Солтонун карыялары, Өзбек байдын зыйнатына ат жеткен жерден келишкен жекжат, куда сөк, казак, кыргыздын кадыр өткөн кишилеринен да ушул жерде олтургандар бардыр. Мен ошол жалпыңарга тияктагы бугу тууганыңардан аманчылыгын айтайын. Биз ал жактан аттанганда ары жагы Сары Жааз, Каркыра, касиеттүү Ысык көлдүн күнгөй тескейинде бугу журтунун турдугу сыйрылбай эли бейпил, мал жаны аман жаткан эле. Ал жак бул жерден эртең менен учкан канаттуу кечинде кайрылып келе алгыс жер. Ушу силердин араңарда отурганы бар, туруп турганы бар. Бир топ баатыр эртең менен аттанышып күнбешин болбой эле бугуну тыйпыл чаап келип атышат. Ошонун жайын сиздерден сурайынчы деп келдим бул топко Алымбек Баатыр. Алымбек санын чаап катуу күлдү. Рас айтат Көкөтөй тууганым. Балса Сарыбагыш Солто казак баарыңар эле бугуну чаап жатсаңар, бу бугу тууганымдын жаны кашайбайбы? Анан калса, силер да бугу тууганды Кудайды карабай чаптыңар го чапканда да, деп күлдү. Алымбек Баатыр, ошо чабыш жөнүндө бир эки ооз кебим бар, деди Көкөтөй. Айт Көкөтөй тууганым, айт, деди Алымбек дале күлүп. Күбөлүү кеп, никелүү зайып деген мен күбөлүү кептен айтып берейин. Көпчүлүк өзүңөр сындап тургулачы. Мынау маңдай тиши жок ыңырчактын коңулу ооздонгон сары киши Сарыбагыш туугандан экен. Сен тууганым бугуну чаптым эле дейсиң, кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерден чаптың? Канча олжа алдың? Ким менен сайыштың? Бир далилин айтчы. Кече Сагалдактын байталынын чырында Кан Ормон колго түшкөндө сен кайда жүрдүң эле? Андагы башка бир жака жортулга кеткен экенсиң. Ормон кандын кунун куймун деп эр төрөгелди кокондон бери кол чакырып, кол куруп барганда
Карабаткактын урушунда сен кайда кетип калдың эле? Ошо Төрөгелди эр башта бугуну чаап кирди. Ал чын. Ысык көлдүн күнгөй тескейи ээн калды. Үрккөн бугу каркырага чейин сүрүлдү. Бу дагы чын. Көчтөн калган малга алаксып, кыз келинди олжолоп, Төрөгелди колу олжого көздү кызартып улам арттан кушуруп келатканда тигеле сары имектин сазына барып калган чачылган айылдын сүрү качты. Ордо жатып ормонго кулагын кестирген Балбайдын кеги чоң эле. Бирок ал баатыр кызыл жүгүрүк оорусу күчөп не баягыдай жоого каршы чаба албай, ок жеген карышкырдай улам кылчактап келатканында бир баласын артына учкаштырып, бешиң өңөргөн келин элин чаап кыз келинин олжолоп келатканда жоого такат берер баатыр калбай калды беле эгем деп айтканында Балбай эрдин кесети иштенип, ак бозду жайда калдыма тарткылачы деп ак бозуна жайдак минип, башын кызыл жолук менен чытырата бууп, оорусун унута салып, Балбайла уран салганда арт жакта сүрө келаткан кол такат бере албай жалтайлап, эр Төрөгелди олжого алаксыган колун жыйнай албай, не олжого кол байлоо болгондор Балбай менен чабыша албай, Төрөгелди эр колго түштү эле. Ошондо колго түшкөн баатырыңдын жанында болбой сен кайда жүрдүң эле? Оозуңду ыңырчактын коңулундай кылып, сен неме калптын кара кашкасын туйлаттың го? Бугуну чапканда эле дейсиң, оозуңдун эни менен бир журтты чаба бербестен деги бир далилин айтып чапчы сен чапсаң да. Желден Жанек баатыр келатканда, Жанек келгичекти жан алгыч келсин деп атын эшиткендери үрпөйчү. Жанек эртиштен жылкы тийип келатып береги арча килемчеден жолоочулап бараткан жеринде сенин адылыңдын катынын олжолоп жайыгыш алып жүрүп берген экен. Сен жол тосуп жүрүп кайсы катынын алып келе койдуң? Байгамбар жашына келипсиң. Оозуңа карасаң оңураят, сакалың көк ала болуп туруп. Кудайыңа карасаң бугуну чапсаң да ары жак, бери жагыңды ойлонуп чапчы. Бугу дейсиң, же бугу сенин жатың беле? Бугу менен Сарыбагыш бир атанын балдары. Алыстан кыйыр булушуп келген жоо эмеспи сен экөөбүз бири-бирибизге? Журтырысын кескен ушул куру намысты биз качан коер экенбиз? Тыяк-бияктан үндөр эшитилди. Баса ак сөз бу кишинин айтканы. Биздин кыргыз өз тууганы менен өзү чабышканды качан коюшар экен? Ошол замат Көкөтөй берки чай туткуч Тебетейчен Солтонун баатырына жүзүн бурду. Бугу Сарыбагыш бир кылжырдын балдары жайыгышы өрүштөш болушкан соң, ичара ынтымак ирип касташкандыр, чабышкандыр. Алардын анысы мактай турган жосун эмес. Солто тууган, сен бугудан обочо турган журтсуң. Силерди биздин жакта ат качырбас боз айгыр Солто журту өз ара ынтымактуу, ошо ынтымагы менен жанындагы башка урууларга кол аткарбайт. Саруу журттун жону, Солто журттун тогу, Саяк журттун шогу. Бугу менен Саруу агыштын баарынан жогу деп айткан экен силерди. Эл кыялын кылдатпай баалаган журт акылманы. Саруу журтка жон болсо, ал байыркыдан келаткан эски тукумга. Саяктын шогу шок. Ал бирде тигил жака ойт берип, бирде бул жака булт коюп, эки ортодо шоктонгон үчүн. Ал эми бир кылжырдан тарап, эки агайын эл болуп турсак да жакшыларыбыз ынтымак курап, жакшы салт баштабай. Бирибиз чаап жоолашкан бугу менен Сарыбагыштын эмнеси жакшы? Ошо эрегиччил эки агайынга калыс турчу Солтонун баатыры буякта жатып, бугу деген мүйүздүү жаныбарбы, не токол жаныбарбы билбей туруп, башыңа кийген тебетейиңди чай туткучтай куруштуруп алып, сен деле бугуну чаап кирдиң го Солтонун баатыры. Жарай, чапсаң чапкандырсың. Макул дейли. Качан кайсы жерден кимдин айылын кызылуук кылдың да, андан эмнелерди олжолодуң? Жайлай аштыктын четиндеги арык жээгине кулачтай көтөрмөң менен аркандап койгон арык боз атыңдын көзүнөн муштумдай чылпагы кетпейт. Аркасы алты жерден жоор, өркөчүндө ит аяктай шишиктен акманка болуп ириң агат. Ага алтымыштай сагылган чакылыктап конот. Эриңдин актасынан араң чыккан тердиңдин ортосун оюп, ал атыңа токунуп канжыгаңа эки кетмен үч күрөгүңдү салпылдата байланып, кекейте бастырып баратканыңда алдыңан чыккан кишиге өзүңдөн мурда ошол арык боз атың салам берип, сопол куйругун союлдай кылып баспай туруп алат. Сен ошол сополуңду кекеңдетип, жайлоосунда жай жаткан кайсы бугунун айылын барып чаптың я? Соорусуна чейин меке чыгып, омуроосун камыт баскан ошол боз атың сенден кача жөнөгөн кай бугунун, кайсы баатырдын ээликтей катырылган күлүгүн кууп кетти эле. Эрдин кебин эл айтсын, эженин кебин сиңди айтсын дегендей. Силер чын баатырдык көрсөтсөңөр, аны биз айтсак болбойт беле?
Kalptın kaygısı güç bolorun bilbeyle eç dalitsiz gepti ayta beresiňerbi? Adymbek Batyr köp bolsaňyz uşu çay tutkuş tebetey giygen alpıňardan alın özüňiz çaktap görüňizçi. Baykuş buguny bul jerde dele çappagan jan galbady-ga. Sarbagır Soltonun çapkan az gelgensip. Tigil turgan gazak tuğanymda bugunyny aýlyn çapkany aýkaýlap jönedi. Buguny çaptyk degen gazak janagy turgan ordunda jok. Al Gökötöýdün türün görgende ele jyla basyp ketipdir. Emi Gökötöý al turgan jaka garap gebin jönötdi. Kana gazak agayyn. Şawup edik ele deýsiň, sen al çabıla berçi buguny çapkanynda gaýsy jol menen baryp çapdyň? 3 kapka gögögüz menen bardyňby? Je jyldız kunduz ördöp baryp çapdyňby? Je 3 karkıra iri suny basyp gelip kurgan bugunyny aýly uykuda jatkanda bastyňby? Je gögoýrokda aşyp düşe galyp şoruganyň buguny gölüne girgize çapdyňby? Tegi Hudaýyňa garap bargan joluňdan birini atap goýsaň bolat tugan. Gelege uyugan aýranyňdy çylgyy karynga goýup alyp, jelki bolgan erdiňe jerdilöý tütpöy, eki goş uç tarundu ganjagaňa baýlana jürüp bugu turmak buýtkada juşap jatkan elikti da çabalgan joksuň. Je elçi bolup aldap çakyrıp şorugyň Jamankara Batyrdy öldürgende sen oşo şoruktun oň golu bolup jürdiň bile. Handay Batyr sen bolsaň açygyny aýt. Jamankara bug emes uşul Aytam Galy Soltonun talkan tukumyndan çykkan bütkül Kırgızdın jekede namys alyp berip jürgen Batyr bolçu. Oşo Batyr üçin uşul oturgandardan bir gyzuu kandusu seni muzdаймын dese, dale men saga jan tartamyn. Al eregişdele janagy bir atadan taragan bugu menen Sarbagıştyn suw geçpes kuru namysynda eregiş. Kırgız gazak bir tugan jurt. Al ökö bir ögüdün şamy ýüzü. Biri sınsa biri sızdaçu bu ayrtadan. Al ökö bir berendin eki gözü. Biri borusa biri ıylaçu bu ayrtadan. Al ökö bir ananın egizi. Biri üçün biri can kıyışçu atam zamandan. Sen belingdegi giseňdi salpylatyp eň ele çabulçu görünösüň. Çabulçu tübü özü çabılat. Kılıç götürgöndün ajaly kılıçtan degen nakıl gepti da oşol bizdin ata-babamyz aýtyşgan. Şawup edik deýsiň, Kırgız menen Gazaktyn agaýyn ekenin bilbeýsiň. Geçe Karkıranyň biri jagynda Kızıl Kıyadan ary Serkelünün gaşatynda oşo Kazak jurtunun bir ana urusu ör albany menen uşu Kırgızdın bir ana urusu bugu bir ananın emçegini emişip akbozbe töştöşüp tuğandaşkanda. Sen oşol jerde bolsoň, oşo eki agaýyňdyň ıntymagyn buzmak ekensiň go? Koy Antbe Batyr. Eki agaýyňdyň ıntymagyn buzu kapkalu kalaga ört koyu menen teň. Dele Kazak Kırgız sen çabışkandy koyup ıntymaka gelçi. Tülkü öz ininden alysa öz namysyny tögöt debedi bele baýyrky babalarybız. Kolomtodagy güýböý tütegen boýulday, kuru namysty gurçutpay, biri-biriň menen gastaşpay. Biriňdi biriň jöni jok jerden çaba berbey, ırışka şerik uyutkulu el bolor jagyny oýlasakçy. Gökötöýdün açyk aýtgan gebine oturgandar büt ynandy. Aýlanaýyn Gökötöý, gözdi açyp salbadyňby? Basa el bolor jakdy oýlasakçy. Kalptın gazanın kaynatıp kurulay çabuldap, tınç jurtdy çaba berbeyliçi. Gökötöýdün aşyk aýtylgan tuzdu gebi dalaydy güldürdü. Kadırdı kişinin ölügünde synat kütkön kişiler tek mostoy bodu. Geptin güçüne ınanıştı. Alymbek Gökötöýdün gebine abdan ırazı. Ha barakelde tuğanım barakelde. Jakşyn özüň görde gebin uk degen uşul. Oň soldan eçen çeçenderdiň gebin ukkan elek. Biri jaltaýlap oýun böksü aýtyp goýçu. Biri ançaýyn gurulay nuska süýlep gebinin jugumyň getirçi. Kanга bekke Taýmanbaý teke betine aýtgan erdiňinde bar eken, gebiňdi gök taşga janygan bolotdoý gurçup turgan gudulduk nusgaňda gurç eken Gökötöý tuganym. Senin uşunday günde alystan gelip, gep salyp bergeniň çoň nuska boldy. Alymbek janyndan 18 som çygaryp, Gökötöýge jol aýtdy da narıtadan turgan kişige buyurdu. Hoy, sen baýdyn öz üýünden Gököme joldugyny alyp kelçi. Oturgandar emi Gökötöýdy dagy süýletkilöri gelip, biri Sanjyradan, biri jurt narkынан, dagy biri dile çeçendikden gasyeti emnede ekenin surap, Gökötöý saýym edirip süýlep oturdu. Jaktuga jaý berbes çeçen dep, çyn gepti öz gezeginde getirbey tike aýtkandar. Orunsuz aýtylgan gep çyn bolsa da emi bolboýt. Orundu aýtylgan çyn albarstan taptagan bolotdoý jaltaktap turat. İşi ilgeri jürbes jurttun bilgileri ötürükçü öz önün görbeýt. Ötügü menen suw geçse erdi getdim deyt.
Kebinde jugumu jok jö çeçen da oşondoy tаңдайынан çaң çıgara süйлösö da jugumsuz aytkandары kulakka kuyulbayt. Tek öňü jılma urgaçyday göňülde oýnoýt. Em bolboýt. Sözdüň güçü bolottun bizi. Any bilgen aytat. Bağlagan eşitet. Eşitpeske aytılgan gep ısaya ketken ok. Hale, ıras emespi basa? Çoň ak kalpaga apakay sakalına, nurdu ireňine gup jaraşkan başı sal kalçyldak garya surap kaldı bir gezde. Tuğan bizden çüýde uşu özübüz zynatynda oturgan Özbek baýdy baýybyz deçelek. Bugu tuğanda Jılkılı bay Soltonkulu degen kişi bolupdur. Oşo kişinin çoň aşyndaky zynatyn katyp aýtýat. Oşo jönde bilesizbi? Aksakaldar. Ukkan ulama görgön çyn deşet. Al kişi dünýeden ötkende biz eler ala elekpis. Ukkanymdy aýtyp bereýin. Al kişinin aşynda 25 atka baýga saýylgan eken. Baş baýga 1000 jylky, ayak baýga 25 jylky bolgan eken. Oşo 25 attın baýgesин Alıbay ulu degen bir atanın baldarынан Soltonkulunun öz jakındary bölüp alışıpdyr. Guda söök tamır tanıştan gelgen maldy er sayış, jambı atış, er odarış, balban güreşte möröy algandarga ıygarlypdyr. Attın baş baýgesin Soltonkulunun öz ulu Sarbay gana çıgarypdyr. Baş baýgege berilүүçü jylkyny kogo gamaganda 100дөй tuyak kemip turat. Any kantebиz dep bildirgende Atkaşkanın ürün koşkula deptir Sarbay. Atkaşkanın ürün kogo giyirgeni aydap gelgende 130 tuyak eken. Aşıgın kantebиz bay. Öňü üretülbegen semizlerden 18'i bar eken. Eç bolbasa oşulарды bölüp kalbaylı degende jayına koýgula. Atı çıkkanga baýgesin sanap berersiňer dep Sarbay üýürdögi semizlerdi böldürbey kogo girgizip jiberipdir. Baş baýgeni Çynybaýdyn argamaga alat. Oşonda Atkaşkanın ürün büt Çynybaý gögön tüpkö kaltırıpdyr. Basa eşitkenibizde ele synat bolgan eken dedi tigi garya. Gökötöy içinen jymylmayıp orundu aytılgan galptın güçün bir sından ötkörüp göröýünçe dep oýundan çıgaryp mындай dedi. Oşol gezde jaýytynda kalgan jylkynın arky çeti aşularda eňkeye çaçırap ketipdir. En jylkyny uurdaýly deşip Sarbagyçdan 15'teyi Tüngata barışıp en jylkyny böle jara aýdaýbys degende janybar üýürsök mal loglok udurguy berip al 15'te uuru tepsösünde ölüpdür dep Gökötöy murutçylady. Hay uşul galpymdy bu oturgan kişiler kanday tuyundy eken dep kompuya oturganda bayatadan gepke kulak kandırgan karyalardan biri Gökötöýdi guwatlap koydu. Iras tuğan. Göp jylky üýürsök bolat. Üýürsök jylky so jylky emes. Anın bir bagujysy bar deçi. Göp jylkyga çapkan jol borsa tepselip kalat deşçü murunkular. Hudaý özü bakkan malda. Oşo Soltonkulu baýdan jylkysynyň arasynda jol bor söylüp kalat eken de bukçubuz. Menden de bular gıyın aytışdy go dep Gökötöy jymydy. Angyçakty bolboy jana Alymbek jübergen jigit Özbekten jylkysынан mayda gökül taýkyjal, çöýçöktü karaboz atty jetelep geldi. Tuğanım, bu Özbek baýdyn zynatına Gazak Kırgızdan dalayırçı gomulçu çeçen geldi. Barıňa burada senin joluňdy kılaýynçy dep aldyrtdy mına atty dedi Alymbek. Emele Soltonkulunun jylkysyn maktap oturup, bul bir atka jabışa ketmeýinçi dep Gökötöy. Gördüm batyr. Jol aýtkanyňyzga rahmat. Tıyaktağı bizden attarga koşup koy balam dep. Attın çılbırın garmap turgan jigitke. Anam bir at alganga guwanyp orman tura jönöböy baýdyn çoň aşyndaky zynaty kanday bolar ekenin bilgisi geldi. Any aldır sura şerite. Oşense da özünün alystan gelgenini eskertip olturup, oşo emdigi ýyly güzde bolar aştyn jönün surady ele Alymbek Gökötöýge mындай dedi. Gökötöy tuğanım sen oşol alda bolar işti baýgap getsem beýsin go. Özüňden de kulagyňda bardyr, baýdyn danky alyska jetdi. Jarykdyk Özbek malynyň ödürün görüp ötken kişi. Kırgız balası tatpagan şarapty at üstünde jürüp tatydy. Mal tuyagyny esepdegen baýlarça ton jamynyp, goro çetinde jatbady. Kazmoyun argyma gatga menip, janyna jigitlerini erçitip, şan şökötdi dor sürdü. Aş berip at çababız dep kynalbagla. Men ömürümde sıylap öttim. Oşol sıйым sıy. Mendey kişinin aşı ağa tuğan eli jurtuna jut. Maga aş berin orundan mürzömdün başına gümböz götürgüle dep gerezin kaltırdı. Gerezi buluşka bizde erk jok. Oşense da alda bolor işal. Jamı tuğan geňeşebiz go dedi Alymbek. Alymbektin bul aytkandary Gökötöýde ırazı kıldı.
Ata kança aytsa da solto tuğan kalaga jakın jurt emespi. Bularda жаңы nark baştaylı degen oy var tura dep bir samday oylana kalgan Gökötöy mınday dedi. Bu aytkanыңыз sonun nark eken Adımbek Batır. Ölse bir gazan et oruna jok boluçu mal koldun girindey tura. Çoң jut bolsa miňi da sany da kırılıp kalat. Ataganat aldı kırgız, maldı kırgız oşo altın malın jumşap artkılarga belek bolor nerse kaltırgany biýik narkko. Bu aytkan gebiňizdi jaktırıçılar az, jaktırbaçılar köp bolor. O şensa da goldop koyuçu iş eken. Uşul sözünden keyin Gökötöy orundan turdu. Tegi öz tabına gelse Japay bayağı ele boyunça gırınan jatkan eken. Al oşol galypyn buzbay aytdy. Barakelde Gökö, barakelde. Orman Turgay bugün meni goşomuzdasaň da, tegil özüňizdi bir görgen kişilerge baryp açyk aytkan gep sözüňizge razymyn. Aman esen elge barganybızda özüňizge erket tokol boluçu esen guldan kız alıp beremin. Gele goluňuzda. He Japay mırza. Maga çynda biçiň ısıp kalsa kızıňdy koyup ele jakşı at mingizip, jurttun göňülün açar Gökötöy degen uşul ebisini jok doldurak kişi dep meni janyňda eşitip jür. Jeke solto sarbagış emes tiyaga adigine jurtundagy, Kaşgardagy Noygut Koygut jurtundagy buyagy özöndü susun boylogon öleňin aytyp koybogon özümdün kindikteşim Kazak tugandardy aralap 5 o sözümdi aytyp kalayın. Ölböstü teňir sınbasty kişi jarata elek bul şumdugy köp ku dünýede men dele 5 gündük meýmanmyn. Ajal çirkin algany gelgende eki gözüm alaktap menin de moýnum gylk deytişet. Esil gökömdün gebi kalıp özü jok deýsiňer unutguça. 50 ýylda eljaňy 40 ýylda Kazak deyip tura. Bizçelik kişilerden neçenderi doğru türgen bul dünýe oluya sahabalardy, al batırlardı, göz açık akılmandardı jer koyununa katıp salıp, atların öçürüp gelatır. Uşu bugün görgen erteň jok ku dünýeden armansız ketken jan bolgon emes. Barybızda arman kalat. Ağa dere til uçuna gelgen gep sözümdü kalayık kalkka jetkirip kalayın. Meni erişte jurtçu Japay Batır. Tınım Seyit elinin boluşu takırbaş çıtır sakal, börekbet kızıl kişi mandaşuru oturganda, Giçineki kazandın göçügündöy dömpöйгөн kursaga töşünün aktasынан tirelip, ıntık kansıp murdu bış etip, dele jarık dünýe menen işi joktoy. Gözün açıp jumup dım otura beret. Degi kişi kızık deşi. Takırbaş oşentip dım oturup ele kimge 9 ayıp salıını, kimdi jön ayıptap tize büktürüp, gozu soydurup kamçısı moyuna ildirүүnü, kimdi özünün kızıl kamçı tuğanına savatıştı jeke özü çeçip koyat. Boluştun bul çeçimi kaçan kaysı günü kanday uçurda işke aşırların al daim göңülüne tüyüp ыңгайлы uçurdu gütüp, özünün gekengen kişisini esinden çıgarbayt. Böjöktörsüň gurgurum böjöktörsüň, seni böjöktötör Kudaýyň men, Tınım Seyit elinin boluşu takırbaş bolamyn dep, özünçe mınk gülöt. Bir ayıldan jakşysyn, maldusun, je ançeyin jay çarbany böjöktötüş ança kıyın emes deçi. Andaylarga 9 ayıp salıp tize büktürü önököt bolup kalgan iş. Takırbaş boluştun bul jolku gekengeni jön kişi emes, Gökötöy. Şabdan Çınıbaylar olturgan jyýynda Taýmanbay teke süýlegen Gökötöýden albette takırbaş da jaltanat, saktanat, aturgay kadimki deyli korkut, birok en kızık görünüş dal uşul takırbaş sıňary korkok, jaltak, anan barıp turgan gıtmır kişiler tuzakçı gelerin Gökötöy dala jolu jarıya aýtdy. Gökötöýdün açyk aýtgan gebinde takırbaş dala jolu özün tanıdy. Balkim Gökötöy dele takırbaşty oýlaboy jalpele gıtmırlardy, aramza bozuklardy, 200'lü joypulardy gözдөp oktoy tigen gebin jumşagandyr. Gökötöy aytgan al adil gepti boluş daim özüne alat, mınkıyat, ıntıgat, işten edin tiştenet, hey uşul kulga kalganda kolum kıskardı Kuday. Menin boluştuk ökümmen bul kuldun taap aytgan gebi sözü küçtü olup turganın görçü. Bir kırdalı gelse sazayın okutsam bolor ele. Takırbaş boluştun uşundayça geken işi, jakşyny jaman öltüröt degen nakıl gepti dagı bir jolu anıktar görünüş boluşu. Hay seni kolga düşörsün Gökötöy dep boluş gekenip jürgen gezde bir urunun töbeli Turdubek dünýe saldy. Bayağı nark boyunça jaýly olurdu ayıldarga, alys juk, kuda sök, dost tamırlarga dele gatyşy jok tigil bul goňşu urularga çabagan getdi. Turdubek jön garabaşlyk iş emes bir urunun manawy mıktysy.
Gezinde Turdubek gelatat degende öz uyunda gıcıldagan kişiler tıp basılçı. Erkek aşığa üydön çıkıp bөгülö salam aytıp tükengden atını alat. Anı görgönde Gökötöy tiyaktan turup jalpıga uğuz aytoçu. Kızır gelip düştü, sıyıngıla kırgızlar, sıyıngıla. Ata jarıktık kızır uşul Turdubekten suru kaşkasın minip, kulunda akısın giyip men üyme da geler bolor beken dep, ekenege töl kulun soyup konoktor elem dep gülöt. Uşunu açık aytkan Gökötöyge Turdubek da kızır bolup üyüne gelüç emes. Tek kara güçke kars gülgön boluşu. Va Gökö, bizdin eldin kızırı siz emessiz bi? Bizge konokka geliniz. Anda Gökötöyde жазганбай suragan. Karşkırın üyüne koy konok bolgonun görgön beleň Turdubek batır. İşteki gekerin sezdirbey Turdubek anda. Bulsa bolundu kanday tuyunsak bolot Gökö. Karşkırın üyüne koy konok bolowu dep suradım batır. Anı men aňday albay kalgan turbayım. Karşkır koydu konokta boy kurusun, kuyruğunan eki atky sugunat. Anan tamaktap turup jep koyot emespi? Kökö menden oşonu suragan ekensiz go dep karşılday gülöt. Ova Turdubek batır. El jonundan gün görgön sendey karşkır özümdü bolbosa da atımды jep koyosun bu. Senikine barat elem oşondan çoçuyum. Al aytganda çın söz. Jep göngön oğuzdun jegisi gelet. Atıңды jesem jep koyor elem. Tiliňden gorkomun Gökö dep Turdubek kors gülgöt. Emi oşol Turdubekке 10'dan 20-30'dan atjandar tiyaktan ele ökürüp gelip jatıştı. Ayıl üstü gazganaktap, ölükö bolgon gaada kıylaşaňdy. Turdubektin aga tuğandары tuğubuzdan ayrıldık, kıranыбыз bosun üzdü atanı arman dünýe, asılыбыз bizdi tomsortup taştap getdi. Emi biz kimdi arka etebiz gokuy deşip dele güýüp ökürüp atşat. Alıstan gelişken guda söök dost tamırlarda, böýrökö gamçy taýanyp solkuldap göňül aluda. Mındayda göz ötken markumdun agayinileri özleri güýüp jatışıp, kimdin kanday ökürüp gelgenin, çın peýilinde güýüp geldibi je ün çıgargan bolup geýibey geldibi, jakyn sanagandar, barına göz gıygın salıp baykap katu güýgönderge ırazı. Tuğan degen uşu, tirüde sıylaşu, ölgönde ıylaşu, tuğançılık mildet. Söök degen uşu, tigil guda katu güýüp geldi deşip işlerinde ırazı alarga. Ança güýbey tek ün çıgarıp gelgenderge aların işleri suw düşöt. Kişi degen uşu, kayra nasıl tirüsünde töründe oturçele beregi. Görse al timele joypuluktura. Emi göz ötkönde asılga göňülsüz ökürdü. Bir çeti Turdubekке özöngü joldoş, takırbaş boluş tuğandarın gözüne gatuu güýgen kişi bolup göründü. Al oşo boluştuk biýik zobolosun unuta salıp, ölükö kızmat etkensi. Jada kalsa tiyakta samor başçılары samordu kanday kaynatkandan tarta, bu yakta gaada götüp mayak kurup dövede oturgan garyalardın gebi emne jöndü. Esil Turdubektin tirүү gezinde iştegen işlerini aytıp, anın arbagın daňtap jatışabı, ne waka ötken kişilerden gep salışıp sanjırasın süýledibü. Uşlarga çeň göz salgan takırbaş boluş, bir gezde Gökötöýdü görüp kaldı. Geň mol gök çepkeni gölbüp, kırbılı saňsaň tebeteyi bakyýyp, kamçysyn süýrey baskan Gökötöy ölü gölgen ayılga gelgen kişide emes, toy tamaşa ötüp jatkan jerde jürgöndüp dele göňüli açyk, bak süýlep, aldan emelerdi aytat. Anan gebine kişiler tiş ırsa aytışat. Kaybirleri gatkıra gülüp jüberişet da özleri ölükte jürgön neste goýuşaby. Oğuzun basa goýup daldaga getet. Kişilerdi güldürüp Gökötöy özü eç kamırabayt. Tiyakta gazan et puşup jatır. Aga deri şabiyet te boýnap algyla. Obonsozu ırdap algyla. Kız gelin menen aseldeşip jırgap algyla degensip. Aga bu ýakdagy ıý ökürük geýiş eç sezilbegendey. Ansaz gelgesip 15'te atty ökürüp gelersa Gökötöy at aluşlarga aýkaýlap aýtdy. Hoy jigitler, tigilerin atlaryny artan algylaç, jaktaryn basışsın. Bu ökürük degen kulakty tundurup jübermek boldy-go. Gökötöy. Al kandan bekten tartınbay gemtigin betke aytkan kişi. Oşo töböldörde bolgon artık başka adaga, urmat sıyga dağı makul emestigin bildirçü. Anın açık aytkan töp gebine hiç bir kişi karşı çıkalçı emes. Gökötöydün tikintip, ökürgöndörді tıyıp, ökürükty ukkusu gelibey özü toyda jürgensip göykölö baskany takırbaştın çıragına maytamızda. Böýrek beti ogo beter böýrektöne, gözleri kızarıp iki tanosundan görünüp duruşu iskek kılı kararıp soymaloňdady.
Ентиги быш-быш етіп алды. Анан туғандардан турады. Переги көкөтөй качан келди? Көргөндөр болдубу? Чекир көз, чейкил сары көсө киши болушка жагынды. Жанараак эле келди ал. Өзү деле өкүрбөй келди болуш эке. Өкүрбөй келди де ал. Биздин Тыным Сейитти бир кедейинен төрөлгөн көкөтөй тургай. Баягы Эрманастын кан көкөтөйү болсо да шиши толгон тура. Ал неменен? Элдин эркеси дегенде чене бестирсечи аз неме? Ушундай деп угуз айткан такырбаш болуш тияк биягына моюн буруп дыгдыйды. Чытыр сакалы ого бетер бириндеп чытырап ийинтигип алды. Иреңи кара көк тартып чыңала түштү. Кадимки кабы каттуу кара өзгөйдүн тиш кычыратып кимгедир кычынган ачуусун чыгарды. Ушуну жөн калтырбаймын го бул жолу. Көкөтөй турмак көк чалердин өзү болсо дагы тоодой таштай Турдубегим дүнүйө салганда кубанган неме кимге жан кейтмегеле? Ата салтын аттады. 9 айып тартсын дейинчи. Бул жолу менин оюмдан чыккан кимиси болор экен. Ушундай деп кекенген такырбаш болуш Турдубекти жерге берип алыстан келген куда сөөк дос тамырлар, тааныштар тарап кеткенден кийин өң Тыным Сейиттин билермандарына оюн угузду. Болуштун оюна анча ынанбагандар өз ойлорун айтышты. Көкөтөйго. Ал киши бир Тыным Сейит эмес, аты угулган жердеги элге ынап калган журт эркеси. Эртеңки күнү элге журтка кеп кетпесин. Журт эркесин асырай албаган баягы Тыным Сейиттин жакшыларынча деп ылакап болуп калбайлы болуш аке деген кепти бир дары айтты жакшылардан. Тоодой таштай Турдубек өлсө, ага үн чыгарып күйүп койбостон тойго келген бозуландай жайдаңдап өлүктү кордогон кишисин жөнгө сала албаган Тыным Сейиттиктер деп шылдыңдаса, ошондо күлкү болорбуз. Биздин көкөтөй башка элге керке болсо болор, өзүбүзгө эрке эмес. Туугандардын топурак алтын. Турдубектин арбагын сыйлабаган көкөтөй кимибизди сыйлайт? Жакшыны бул айтканда калет жок. Жөнтө киши үчүн көкөтөйдө айыпка өз туугандары тартып жатат. Тууганга алпы да акылманы дагы баш ичүү эзелтеден. Көкөтөй кимче болуптур дегендер үстөм чыгышты. Турдубекке өзү өкүрбөй келген аз болгонсуп башкаларды тыйгандыгы, өлүк үстүндө тойдо жүргөндөй кубангандыгы баардан да көкө Турдубекке эмне үчүн өкүрбөй келдиңиз деп болуш башы менен такырбаш сураса көкөтөй ага карышкыр өлсө кой ыйлабайт, Турумтай өлсө чымчык ыйлабайт деп арбага түрү Турдубекти карышкырга, Турумтайга теңегендиги бир көз өткөн Турдубекти эле эмес, жалпыбызды кордогону, жалпыбызды карышкыр дегени дешип күпүлдөгөндөр көкөтөйгө 9 айып салышты. Кара өзгөй болушка кошомат этип айыпка жыгып берген өз уруусунун жакшыларына көкөтөй тике айтты. Жакшылар, мурда Турдубек карышкырдан калган тарптаңды челеңер. Эми такырбаш карышкырдан калган тарптан кур калбагыла. Силер айыптап алган 9 карага силер тойбоссуңар. Ал 9-ду силерге бергенден мен ырыскысыз калбаймын. Жаман туугандарым баягы Тыным Сейиттин карышкырлары кайран көкөтөйдү тентитип жибериптир деген өзөктөн силер эми кантип кутулар экенсиңер деп көкөтөй көк чепкенин этеген каккылап күлгөн боюнча басып кетти. Баятадан көгөрүп отурган такырбаш эсине келе түштү ынтыгып. Оозуна шайтан түкүргөн бул кишинин бу айткан дал келбей койбойт. Ушул жагы ойлонбай калган белем. Болор болду болуш. Өз эси таяктаган итти бөтөн эшигине жолотпойт деди болуштун ачуусуна май тамызган чекир көз чейкил сары. Башкалары үндөбөй калышты. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.